wa ne kwan wa akwa wara na ebisa mesafono ye soft ladies menyimfono so ye gentlemen ye be sia na no zenzen aka kwa na wa kateti Uncle Bob say the mob sound zero ye be yin so Akoma you no place one asinti on shada ne nye fight ena na so ba onye jamie etu na wo de operation bi enu ase 87.9 Kumasi tere yire de oda ho message ne dadem na wo so yade wakoto obi dan obehan mu ena chese wo bosu a eta na dwe wotimi so de ba wo ho be se na woda ho ma de echen da bi ono oba ho na dwe na ya de be no no na koda na wo wada ho ada wo fie na oni ba bi da ye demo ye doso mo doso ana mo da dem ena nkiti mienu ansa na me bay etebu okra ye gate na no ho na me den tomasa na me na wada eti kwa mi so na chese ba bi a wunya nna ne ntino ena na ukoda braya edem odan na obi abehan no na wanka nche ne se de ono aka se obehwe ma ebi aso papa so ekwo ha dan ma o ka jem so obehan dan ma na edan no o ka se obehwe akwaji bi wo ahensia na ahensia no osu obi tintini pani tu anam se we da ben na nipa no obetu a obeyede obekwa akwaji ma mo timinya abutere nipa ni tu a ode mmekwa akotena ho hwe na wo ka se obehwe wo no no wo hwe wo no hwe me but echre etebu ha 10 cd okoda ho ma de echa 10 cds etebu 20 cds o etebu ha tumi to aduane blemba no atop pampers tina okay ada oni skakra na onu aduane anu atibi abrem ono no aduane anu atibi abrem seyire no aduane anu atibi abrem wana se ono na nua no atibi was there a point said ya wo ka se baby anamokoda no ene ne yire fie na ben ho no oba ne suspect hu da se wodi ni kunachi do suspect be say obeto ya na mene ne ti abonti na ajo 12 no tabe na nyinsen ne mai da bi tebo etna bonti ama ne bot 12 e ho no de suspect me ode ye de ode suspect me say hey na ya bnada bibia betu yesi Akoma mo nsem so de ya bi Akoma FM 87.9 Kumasi ozo ye de ana papa nkama ka de obeka sa ni atwa so wo ye de obeka o de ya dey o de suspect me again o de suspect me te o de suspect me say me ni ko ni wo bibie bra wadim kakra ma me bra wadim kakra nyabotre kra why okay te ho o de suspect me say me ni ku ni ye den e o bibiye enti ni ku obisa ni say na da enti na dwubia o ni gen o sim fole a woni mi din komo oni me nya hwe ani enti na ya na me sole anu ma bet na bonti santi etimi din komo sere sa about 12 na obi a sole akoda ni baby enu wona ase ba ne be hwe nshogu so no acha na odi kin bo mi ana obo wo na ko di ken ne bobo mi na be ma ne se mentana se wontimi yam hwe ya mafo bebile ebe jirengina hosa oso kura oso dua bododo obi kuru na adi na chi saa da wo hwe nso agu su na o sole nko na nta de me sole a be ma se mentana se ontimi nya me hwe eti wo ba no nanka wodi nso hie ana se se wonim se ana ma bi hwe ase de ebi mu Akoma FM oni no ko sanso hie gum so anka obedem tina atimi ode nti dabi na atimi ode mebwa wa ko obi kuro hom nipa ne aye da ensi nipa ne suspect ebo suspect ni nyina achi na nipa ne beto wo na wo no hwe nsu egu so no watwe aba so obebo anka wo se ma me nkomi fie be ma ne gina ho se wo de aba ka wo hwe ma ne na me no nkasa wo de aba ka wo ba me a kire ntina atumi ode mbo a o ka kire na atumi ode sa de ntina na atumi ode Akoma FM o twe me tina ase no na o fili say ye wo ye ba cha na yire mbo a mebo a kasa baja obi tie wu no no so fantu ne wofo na fili so ya ba che ne yire ai ne yire dia no operation wana se na ma ne dia sa wo ba affidavit oba chechira so awo no we ya mesho ezo ba komo no na ne yire ahu eti oba ne yes ari nya be ma ne bo aboso gina awachi
Say the year de nsa kan wo ba me ya chena tum na yo se hu sa fe de ekwan mu ada ho eto ba de ja wade an ka ba kwota wade na se sister nkomo na me no de nya hu asa me pass me ti o masumpa me say wo ba de ja wade a ka ba kwota wade na se sister no ka share me say nka oye bibia nko no obepam na nka o ma me makotena okay na che se o ma assurance nyina se na ni je wo ho emfa ho se wa wo ba akwa wo ba ni hwa na wo ba ne papa nhwe wo ne ade ne nyina na ni je wo ho mebo am eto no betena okay na nyinsen ba ye na de na siye nyinsen ba wo se nya ono a me so le mi chine dodo ade na ne na me ne da pa na ne da wo she condom pa cho de no she condom okọ ne wuro pa chan se me ka so okọ no ra wo ti ase e ba wo tugu fom Debi ontu ba cho de ujigum ana nyinsen ba ya wo se nya ne dia ade ntia mini na bi wo se hu 87.9 ade ntia wo ka se wa ye de ntia nyinsen na ba wo ozi me so le mi chine dodo to ka sa me che mu ai be na ade ma no ena mga yense na oni mte mi chine na abe fa me na wo chini Debi na de ya chini me kwa chimanti oni mse me kwa me kope me bi wo ho ya wo de na kwa chima me kotontu ukoton nsuo pa ti nsuo na akoton no na o still a o si bia ukofa na chia na bibisa okay nti time na yere beto wo na wakwohwe nsuo agu so wa se gina ho ne ade na utimi ewude ya wa wo kan edi science na nyinsa ne ba obeka cho sa fedi ewutini 3 months no me ko okrobo bae no okrobo bae no anti eno na chiru ja ho okrobo uja ho tu kwan wo ko na nyinsa ni ho me ko na me menses kura madada o ka kire no me ka kire ni se me ko me menses ma o se me bua nti me bae no ka se obekọ akoto test na ya check ya hwe me hwe na nima wan ye na me am koto nti me koto na ka kire ni se isi ama fa ye funu me kwa check ye o mo se menyem sabe na wakokrobo na ba eti mo an test ansa na wo ko na emo mo bae no na me test e na obe test ye na ho se enyinse e na o se uchine dodo eti nya de se obeje time a wakokrobo na mo nkita hodie na te sen na communication ni ade na ekoso tata na me ko okrobo no na me phone na me de ko e na obi abeji phone na ma na senti me ye ma adwe se me ko ho a nka me be ko Akoma repair da ma na ye de aye ti me ko me de ko ma repair da no wa ti me aye ti sister na me ko no ho na ya na me de ne phone ye de e fle no me de fle na o si o me yale me ye say me yale so ti me fresh sister ne sa sister ne o fresh sister ne sa on fa ma me a sister ne se mada me ho na me ko nti na me ni mo bia ho nti me so le a me hyede mu sa me pie biara me ko dwale anase me ko private ti ada no me ka chere se me ba na o se na danfo bi ba kuma senti me yede me di na chim na so obi a me ni ni 87.9 me di na cha yede aba ti mama na no ho nti ne bufu me ti tama me penalty Friday na me yede me buy na o se an wo obi a me si di papa na chi bla no wan di na chi amba afi na obu atwa ye ma wo yede o ba na msi we nsu ye news nye news ahun news ma ko da bi na news o si mi ase nye news ba we dey news 7.9 FM Akoma mu Nsem dwumadie eso enie correct time ye dam ene wuko asana boso we ne de toso aduonu emiensa fempino ene aduonu emiensa ne so ya ba ensama hodo ye yiri se de nia ye bewie no na chese na ne kuya koko Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa won mo be mu am na chese bibia etumi aba from solution no ahaya na de hye enya edifira Akoma mu Nsem dwumadie ebra so se ne so yede ebe so momedi ede ama Serwaa Sarpong yedem ewo nua TV no eso Rabi 1 TV o say krom ni Papa Bi TV awie yedem live Facebook Akoma 87.9 YouTube Akoma FM 879 bomodin subscribe time no eso ya pe na chese won so watumi enya notification no Adepa Information Center kotwi for ye chechemom afen crofo ma so Spain e mine mo ade hye etie yen ewo Big Love Radio OPD Radio Ghana eso so ebie ni live ewo UK memom Ghana Radio ade hye ewo London won mo hwe Akoma dwumadie no ewo Ghana Radio no so na sanso so enene Information Center
presenters no ye kase ye bobodi a bebrebe Akoma mu Nsem fan club for ye cheche mom empaboafo am wato nso dwom ye cheche mu nyina da na bebre information center ye nim sa de hye wo koma bodoma se awiabre mu nyina da mo kan ye ho a de dwumadie no esomo na na kuya good afternoon afternoon ama bibia bokọ de awia wo shrine wo shrine pa Augustina Bedo Augustina mami esi nyame shraw o se wo bright nyame shraw pa nyame shraw ati nyame shraw se o se mo ba TV so mo mami yudwum nsiesie mo ani mo mamo nsiesie mo ani mo mamo mo ye hun say yes mo so mo ye oyeraba se oyeraba ai complete package bibia e na kama ama na so mo ye de nyame adom bibia boko asa mo wano yi asa mo wano na ye te se menka wodi ba shuma na evangelist mremwansa ana evangelist akwaba bibia boko de yaba ide na chese nyame adom bibia eye boko Pastor Julius na ba sofo kokko no wono so e wa ha sei wono so wa ha na adwuma na ekichem sa no ansa de baba tana ya sa adwuma kom anti sabre wono so keka bisi ani wo ho pa nya se mehwa na na ase asem wo no ama oda yan kosedru upiada se na da na mekra da sana wa mama be ka de yanka asem so wa no so otimika no mama be ka de yanka mami bi na ba ha no se me ma ya adwuma sa ye ntua meka ye ma me hwe enti media me ma ye ni nyina aka ho se mami so ube bu ya fa so bu sumi bia 1000 Ghana busumi bia 1000 Ghana mami ya bia sport nyina aka ho mi name no ni nyina woje uwie so wasa be ha papa ya o so na u munikum na u muniba na mami ya be kan ya usi menti ase ade obi papa ubese okuno ade nyina so esa wo hwa wo ya okohu se ho de no nti ene de mo be ye bia se de me yemo an se me ha nkola ne nyina wo fie ade so ni mu na nso de a wo de ye de bia ma ubekuno po be bitina uba bekuno ya ka osie mo ha adwene dodo mo ha adwen adwuma nde wa ha se eboa mo na so ba no kre no e wo se etimi ka kire mo wo se etimi ka no kre na e kire mo nti ensem ni bo ha no ba na e fa kire na e hu se wo a wo de e ba no wasam no ezisi so ma ya wo se etimi e ka no kre ni nyina e chi no kra ya se wakosom empata wo hode a wo se kan menye musuminsia wo so ba je sai ai 200 million mame na mase busumi bia 1002 ya se bia sport account ho busumi bia 1002 ai papa no oni di stroke ni eduane se sei no odi ya sa fele gas account ho bidi egu ho o ma 4 na ade o mo ba he o se busumi bia me 1005 asa ka 1000 na waje dada no yes sini pasa yes adia wo be ye bia da wani Facebook fo no so I ready ya chiachia mo pa wo ma no matwima ko kakra de aye ho na so ni nyina ya gitum Akoma pam ni nyina ya gitai wo mutimi twi pa ya no kasi ye hu obole tare ye ho sa no akrokro ni nyina ye hu na so edim say adwuma ne do di Facebook fo no yada mo ase papa sabre bia mo kan ye ho mo ko no mutwi a ye somo e wa Akoma pam enti encha ho no ye de enkomo twetwe no ba abeshase ya medin de ama Serwaa Sarpong abadwafo ni nyina ye ready e wa ha producer no Ishmael Haywood mama course enso e kan ye ho a wono so nadama yete babie na ye de Akoma mu Nsem dwumadie no ye de ebe so mo ba pa kwa ba ne pachoka sakese se bibia aboko de okay comfort tatakura ufre hin na baye ufre angoma so e de na do na mawie Epacho me wo ho no na me wo dem na abrantie bi ba se frɛ ne candidate kwache na ono obi na ye adwuma me kra na me nim no nti na oba behwehwɛ sister bi nti obebo me punum ana me pie me so at times ne time bia me wo dem sa nti obo punum no mu na me pie no so hwehwɛ sister bi na me so ne dan na to ame de ne so no nti ma na ekɔ ho na me dem san wura me dem nti obesene na o sister me daasi nti okɔ na kire no na sister no e ba me ho nwumre se bra ye obehwehwɛ mi se na ni je wo ho nti anka woni kunu di anka obeware na me si o mi ni kunu
bet minimum no and was oh mene na wa adwuma mu nya basa basa mene no a minimum no na mtemate nti gisa me so me hu na busuafo nti ampa sister no so eye se ebo bra na mane Kennedy na mane ma ono so no e ka se na busuafo wo kurofurum ne maame ne papa ne nuanom nti no ode me bekwa akwakochia wo nti ampa no me so metwen no ma wo frɛ me ye se eda sei ode me bekwa o maame ne o papa mo nti me so me pa bibia mu adanse nti no me so me frɛ me sister ba akọ ho na me nyina na ode ye kwachia ne maame nti odure no se oba we na me mama me pese me ware no ye se ne watinti mama me ne so busa me kura me firimu na me so me bo kura me firimu no se wati nti nkomodidie mu ana ewie na woja me kwan na mba nti ebeduru ye no na me so me yese me so no me papa ewu be me papa nua wo ho no nti no this one so ko hu wo mo ansa na se bibia no a ode je se no kreda no ode ato timi ne no enye bibia ene wo se wati nti afi no ewo wa na oba se wo be ko school nti no wosere me saa time so ni madi kan wo me ne na wo nti oka so ko school no na adwuma na wo ye no eno asoso na ode betua school fees ode bi beto books nti no wosere me ma ne nwie school nti me busa papa kwa papa ne ye se won de won je ne hwe nti no kakra obenya bia won de on famra me ye me ho ade de hia se on me betena asetena papa na mbebo na manye nti wo ko school no 4 years ne ye me fa ya mu papa that time so na menyim timi kwatwa scan no mo ye ntafo ntimi wo ye no afa wo wie school no a obaaye no okrasa me wo ya wo so wo kɔ baabi a wo ye adwuma that time no okenya ase wo lagos ntimi krasa me kɔ hɔ a wo sian wo meto me wo ba me kɔ ha me fa ha me yesei nti na me dwene ho a menti ase na me se obi a wo kɔ school a 4 years ma fa ya mu me wo ye pampers ba kokora wan fa bi ama hoda me mai onhye watade da adenti na ya misa anti meba na me fa ka se me kona manto no kora na da bia so sa na wo ye manto no kora na me san aba ti me ko ye no na me frɛ ne se ma ba beduru ni kuromu wo ti me frɛ no osia man ka sa wo meto me na me se me meto kora ma ba beto nti ne me de ma ba e wa na wo ka kyerɛ me se an wo ba ne sei te obeje kwan ya befa so abeko na me se kwan ya mefa so ameko de ma ba nti kasa ne nyemu no na me kwae ne ni obia ni ho no me ni obia ho me ho nti ma me kwosere ni nua baako enioma se me de ye aduane asi ni ho nti ma me frɛ no wo se me nya banku ni makuma no na me se mate na me ye aduane ni wie owie obedidi ye na ase ho ne ye quarters nti na omo teachers ni bi wo ho no nti oba adem ho no wo se ken aduane wadi awie no wo se ya ye bibia awie nti na ase me papa afuo bi ho nsensem na ye ka ewa wo sian na no twere ba fon te se de wati hwi na bra na ye no si adenti na odidi na tomo ye ba fon sei o si amaka aduane kro nim ye wo ye ba fon na bra na si enkasa ene ye meka ni wayi ne nsa mani so to wa bome ti me ba ye no me ba jiji are da ho ena bra ba ko be no si aya na ade ne wampa na de wo hye dem te nam se me yare na me ko me kunu no ho na wa bome ena o si ade enti ho no na ma bra na fafu ena o frɛ no na de na o yira ba na wo bo no o si ai ma bo no me mpɛ no na me ni obi kura anyam sa nipa no na me ba be wade no enti wo de me mpɛ na me sisa ene mati ti ma me de toto nkrofo bebre anim enkwara ahwɛ so a enkɔma wo frɛ no a ena me ni sika bosume so a yetua ne kakora no wo secondary school mu ye storekeeper yetua ne kakora no wo se yentua ye na me de etu ne maame anim anda no oba ho asem obeka che me se o maame kora se me nye oba esese ye wale me na me pesika sem nti maame fa ka na me ko ma se ho me ko na me se anti asem se ne ken na beka kire me na me nti ase na me se me bebusa na me ho kire me won kwala mu kwala me ensa me ho kire me fisa me fa no nto atade da school asem nyina waja agumi so enti no o ka se no ye me na kakra me ko ya maame na me na no anka word an kire me se bia se enti na e ma me kan ye me te wasa din be 2 hours na me sori ye na me bai ti me bai still me de atoto nkrofo animu sa na me de ne kwa ha still me nya no ye bia me so me ho kire me bre enti me wa no ma na me dan eson ye na mka kire wo se ken me serew edan no aso edan wura ne se o gi dan no
na dan ni nwunu wo se mate mi wa so me de ukọ ba bi ma ebo na omutwa omuma wusika se manti bia no fa sei e man kwala no manti ne so ade so ode man kwala no wo ya no wate so wasi jiwe na chire bosumi bi wo ho frɛ na wasian me de beba sa na bosumi foforo na sa so wo frɛ na wasian china e na mentimi nko bank e na menye sei ada adwuma na me ye me ne wo na ya na ada wo nko ana me nko ana me wo banana me so metimi ka chense enya wo nko abeto wasum no ma ni nyina agu me so me bre enti se da wura ne se menyi me no ma na me nko me so se me yi no ma na me ni ba bia me fa wonto to si wusika e wo bi ho a wo gi sika no won tanka sika na wontimi ma me pe ba bi e ma me ne nkwala no enkotena me frɛ na saa na wo ye enti mre bi wo no me frɛ wo na nka che second se de no me koma me ne de edin pesika ma me na me fa nya adwuma kora na ti odi sika no ebe 2014 mu ho no odi sika no ma me 14 million me a me kai sika no ekoto ho madawase mabeja okwan am wafaka nti me ba nyina me ho ya me de ba bi am di sika no to ye me san ba be hwe na ja sika no ma se yi ahwe ni mu na sata na me pamade nti no na adwuma ne ye kofifa lining abetonton se be ya menya bia mankwala na didi me ko ya wa jisika no fa de ko ana me frɛ nam sia sika wo de ma me amebo akiri pepepe madawase meja okwan be me ba ye ni sika no so ate osia emi ana me yi bi nti na akiri me de bebrew edi be 3 days ya no asa frɛ me se me fa sika ni nyina ma na wo de ya ade na me se de bi ken me fa sika no ma osa se me di sika no ma wa me so no me ho kire me nti ma me fa nya adwuma ne kakra osia ne fa sika na enye fasika no eno ano no sika kurai akora be yare a akora be tua school fees ya akora be didi a sabi obekọ private me mani nyina ho kọ private ho tua asa me frɛ na oni asem bia waka kire metimi dada me saa na bosom ya so wa dada me ana bosom ya so e ma me ho kire me bre wi ase pa me ni asom dwie je se ne na metie me ha adwuma mentimi na mdimitie awura mu sɛ de be ya anopa bia no menye sika amankwara na ko school no mbeba menye bia to aduane amwo mo enkwara mpabo etete ye ntaade etete ye yare koda hospital me frɛ no ekena ene adekye me frɛ ne maame a ne maame sia me de me ba no woni yire wonware ye me ba no nware ye ntino me de me ni wuni asem me frɛ be ma ya homfa durumire bia no wa block me line me frɛ na no homfa ni ba pani kakra mitimi ka se Kelvin fa o frɛ o papa ne ka kyerɛ ne yesi printing fee o frɛ na wo se me ni bi so ho wo ka kyerɛ akwara nse nya abotere me de bebrew akwara no be frɛ na no fa ma na me ama sa pepere no ma pe printing fee no mo me yensa e bi 100 cedis na matua enkwara no kwa presby wa yi wo mo se wo mo presby ho no wontimi ntua school fees ni so kura wontua wa wonto books wonya hwe wo se me fa nkwala ne kwa aban 3 years nie na me de nkwala ne kwa aban e kwa aban de bia classes anopa classes mo metua we monto books munye sei wo ka kire me sei aban school die e ye free ye ntua hwe wo ho de nkwala ko school 3 years nie wonsi ho da wontua hwe da eno se ba ne ba fie wo se mama ye ade wo school mu na wo mo se mo sori ade na mo ye me ba ne se wo se obi ase an ye de ye sori a ye we ni papa ma yesika enso me nko ade ma da bia me ya me se na me maame ama misika na me maame ama misika na me se an se de ekoso nyina no ade wahu me no ade a me mpani se me ba betena fie se na de onko school bet me ba pani no so no oni ma ade pa enti no tam bia me bom homoden se mehwe se me ma ne be ko school wo munyina be ko school enti no enkwara no hwe nyina wagya agu me so tititiro a me de ba ya ne se obepe ba bia ma me ne nkwala na da na afenso nkwala no ye be sese wo mo ho ka e ka be ba wo mo ho no won de wo nchem no de wo metua wo mo ho no wono susu ntua bi nyeso obesuma ade so ani nyina agu me so na me ko mu abu na me de mintimi no makwa me de me wedie akwa nti na me ba ye se me sere mo da bia so ya me tie mu pa yate ba ma ne fa ne sai pa cho Kennedy Kofi Kennedy Kwache me pa cho se o ye adwuma wai me pa cho first na o Kenya ase
eno omu yi ne ba bechem Presby senior high say no yeso ma transfer na ba entotoro so ho kura de yenim ne obi na tin ho kire ye ya ke yenim say ba bi a onam kura ya ye be hu na kira kwai na say de mojai me pa cho say ontimi ngwale me biem adenti na ontimi ngwale biem me pa cho no de me ntimi hu obi ka kire me so ma me se me nye oba ese se wale me ntimi nim say ebi ya no no wadi aye ni nyina so so ni nyina so wo ni tirimu abi a wo so wo ntimi a timi dia wale no kura de enka hinya osa se nkwala no hwe no we nyina no e be hwe wo mo na aso bie yen hye nkoma na sia sa de wo de hye ase na wo se na wo dem me pa chan e na obebo opunum se wo hwehwe obi me pa chan e na upie baaye me pa chan okay nti no ho na nani e de beje wo e na odi kosi wo bi so me pa chan e na wo so gitu mu o ka so be ware wo me pa chan na o ware wo me pa cho wan ware ade tin wan ware wo me pa cho se o ka kire me se o ko school na wo ko no sika na adwuma na wo ye no eno an wo de be hwe ne ho wo school mu wo nti no ebe ma ne ho be kire ne so wo koye me ho ade no a nti ma me so mete na se so wo wi a obekwa akoye bibia ma na firi ho nti na ama ahyase ne de aware na memo no na sabe no wo ye adwuma be me pa cho sa tam no na wo ko Kenya ase ho o ye storekeeper e wo secondary school asma ye kan di mfie be say me pa cho be mfanse be me ba no panin wo 13 years me fa ne say be 10 years die oba panin wo 13 years question minim so tiase a time a wo hia wo ka se na ni je ho a de kopem se wo de wo ba no ye ka ni nyina ba pem na yi a won hwe nkora na di mfie be sen me ba cho ne na me ka se be 8 years e na ba panin na di 13 ba cho then e possible what shia be ma was say o se wo pe ma uji tuma sa na nyinsen ne ba me ba chan aha etim pese me hu say from that time na mu na nyinsen ba ya be pem be say nei no e di be say me ba chan da me ne tena ye na me fan say be 6 months na e to dey fan say 13 years na 13 years no e storekeeper e na hu so ye adwuma be me ba chan na me pamade na wo pamade e no ka say o ko school me ba chan okay sabre no wo de ne tena ase ade hye egu akwa mu se nipa bebre ho no mu abrabo no no hye ase foforo de a bibia ye kama but wo kona nim kakra bia cut across se bia wo ba ko school chen be ma wo so nyame class be ma so kona nim kakra chen wo ba wo so nyame class di sabre wo pamade ade pam ne adwuma wo no sisi wo ko school no wo de ne tena se be ma na wo ankasa na wakasa wo be wa me mpehwa modi e bia modi sa hye no e bi gu akwa mu pa cha me ka kire ne se me pamade me nimu hwe me utro ade to wa me hu enti no senti te ono no kwana nim kakra na me so me nimu hwe no de be si dan no waware me na o ka kire me se no de en ha adwene na ne papa na o ye teacher ni na ne ma me so pamade te se de na me so no me pam bisa na enti no o ntimi nya me basa sa ma ne nyi sabe no wo ba pani no me pa twan enti e ma adwene ne ye me se ene se de wo ka se ne papa na o ye teacher ni ya wo ne ma me so pamade ne de se de wo hunu ye ne de wontimi nya me sa nti ma me nya ne mu gidi okay na che se wo de ko school no na wo ba pani no eno mo no ka che wo se onya sika ma wo enti wa ti ade pam no mo na ade hwe nkora na na hwe no so bi ka ho me pa chonde de na o school ni ntini na me hwe no beta se nkora nta tam no so no na menyem ntafo no me so na menim se na menyem ntino me kotwa askand no na o ka se menyem ntafo ntintafo no me hospital komuni ade ni nyina no ma de pam ni sika na nti ase lockdown no ba ye no na e ma de pam no e call fom kora ntino bi wo ho no mo a ba ko ba unya ba ko a obetena ho saa bi okura wa wie no so no nipa no wo meje na ya adwuma no so no ase tambia wugina nipa no so ne ma wie obaji na ase me bufu ti bi o se ade a wa ye kura bi abeda ameka me mfa ade ma e ma wo mpam bi na no so no e ma mai ne alusu saa nipa no ti no esa ni nyina so ye mudi ka wo ba pani no ansana okowra school mu no e na entafo no so e be ka ho okay na che so okọ school no na wo kwosra na o school ho ono so e ba ne ade me pacho school no na okọ wo sunyan nti ho ne de na me ntimi nkwosra na pacho o fie no kura no a na onya start school no kura o ka so okọ ho a o se meba ho ono beba enso obeba no bi okro mpa na adwo be 11 o'clock na obeba me ho no
oba anopa enkwara no kura hu nanimu wo sori ya meko mesi na de wo koye dey wo se aya adwuma meko akoya ade enti no o se meko sabre na no e storekeeper ni nyina echi no sara na ode ye o me pa twan etu hu ba bia na ote da me pa twan meko ho ehwa na meko ye na meka se obo me ma me be da bi se ebro ni mu ni de na wawie school ana me pa twan no onwie ye no da so me pa twan no da so ko school okay ba me bisa se foforo no mu na ohun wo no a na awo ne nyinsan bia mamu no na wona na wo kɔ de nkyia na so no na na ba wo bu ana me kɔ no ho bi so ana no so aba me ho eti foforo de na ntesa owura school mu ne na sesae ana wo ka se wo kɔ a wo se mema me pa twan okay nti ntafo no mu ne de ono ana ba ya ba wo nkyɛn ana obehye wo nyinsan me pa twan na sa ba na dwen bia ma wo trim se de na ɛkɔ so wo school ho nti a be ma me na wo ti a nyame adom wo kɔ school me besra wa wo mpese me ba besra na dwen bia nkoso wo trim se de na ɛkɔ so me pa cho that time na dwen bia ankoso ama me sa se bia me kɔ akɔsra no adwen bia ma so sa okay na wo se wado kɔ chia abusuafo nso me pa twan e ma abusuafo nyina gitum se wo ne no netie me pa twan okay tie mu na wo de wie school na school no mu na wo na so kɔsra na wo bo wo no e ho ne tie mu kakramenti ase na o fie that time no wo school eno de na nya wo no ankasa ni school a wokɔ na asa adwuma na wo ye no adwuma na wo ye no na omo wo quarters nti me kɔ ene that time no onyanko school no wokɔ no Saturday ni Sundays oh okay sunyan ho no nti no wo adwuma mu a wo ye adwuma no nti no me kɔ ho fiti Monday kɔ no mu ho no nti me kɔ ene wo school that time de no wo school mu ankasa school no a wo secondary school mu ho no wo nti no me kɔ ho no ena obaye to obaye na me ye aduane ni si ho na na ase ye ne bra ni di nkomo na ne bufu ya wo sori ye na obebo me mentia still me pa cho satam na ono no na adwuma na wo ye ne de school no na nya se bia otimu o school ho bia oda hostel na boarding full time ne momo no distance me boa sa distance learning ni bia opo anu abafi weekend nkwana na oko school okay nti weekend na oko school na chese weekday ni nyina wode ye adwuma foforo but not sunwane ho me pa cho no nti sunwane ho na ofiri Kenya ase ho na eko school no wo sunwan Saturday ne we say no nti Monday no na waba secondary school mu honom aba ama ono no ne nkwala nti wo mu nuane no storekeeper nuane no wono na hwe so nti wo na yima canteen fo no na wo mo no akọ noa ama nkwala no nti saa time ne de adwuma na no wo ye na eno no wo mutua ne ka na no wo san akọ ono no school no ekọ no ne school no so eka ho eti anu mo na wo se wo kokọ sra na wo frɛ no wo se mema me pa twan wanka de enti ahwa no wa ma nkyerɛ me pa cho da bi ana wo kɔ ye me kɔ ye no de na me kɔ ne me ono mo saa na ma sɔre na me dodo me prapra nti na sister bi de abufu aba wo ba ye no wo se maame me ka kyerɛ wo kunu no me boni dua kunu na wone me nyemu a na wa mama koyi wone me nyemu anu makoyi ti saa time so ne ma wo me ba na me kɔ ho nti na mkwa che sister ne se me de me nyem wone ne ntem asem me no me ba ne ho me ne na wo na maba nti sa wo no so bi a wo se wo nyem na kokoyi di a me de ho no masem de me nim ho asem nti ho no na me kɔ dem na mbusa me kunu se na adai na wo se wo no de gya no na wabodam na adwene nyama no nkɔ enti wɔkɔ ye na chiri no na sisa no hu no no abodam wo hwe no abodam okay enti anwumra me wo hono mo a wobɛhwɛ na wo ya betwi ne ti wobɛhwɛ no wo we ne ye hwan ya ma wo ya no wobɛtwi ne ti ahwɛ wo ya wobɛtwi ne ti me so minima de korɔ me so mentimi busa se bia ade ya na mbɛtwi omuti bɛhwɛ ɛhwɛ efie wo se me wo hɔ a enti no eba ne saa na me sia me de menimu akyire enti no me gya akyire na mbusa no no wasia won de wonim de ho mo pɛ ti ma me de me twa akyire je se me na de enti a me baaye na me baaye ti ne wo mo no enti na ma me baaye na me bisa say time a wo se wo friend no se wo pese obesra no ka che se mema me ba chan de enti na akoye me pa chan na me ho kyere me won kwala no ni ska me de beto aduane am wo me fira no bia so so a wosian mekwa ha na won so ne kwa wa Kenya ase wo no ti bi okra me ni lolo fe me bo obi bosian sa me de bekwa me kwa na ma adwene ya me se bi a me kɔ so se de wo ka so woni wo na se manto no a na me lolo fe na ye meka
nti medwene saa ne da ko dem ka se da bi me de me amepe beko nti na ma me koye na iska na wo hia ne nti na akoya na se na susu se bibi koso nti adekode nti a wo se ma me ma na de me ba na ma behwa adekora ye koso me pa cho de ma nwene se na bibi koso de me ye se me ho nkwara no adidie mu no edin nti no me ano mekọ na makọ akọ sika se beebi a mete no bosome so a me anim se oye bosome adwuma ebi wo kora da bi wo ha metu se me ho kyire me ankasa nti metimi frɛ ne se me serew wɔse aye ntua ameka enso ne atua wo muka ama na agye ni pay me de na hu so agye ni pay wo ya adwuma wo controller hobi me ba cha o me hunu pa e de na hu se obi wo ho no ma oye aban adwuma nti saa madam no ye ne ne wo ayi ho na ma so nti se me nya busa ne se me pa mo chewo aban fo ye tua wo muka wosian o enura ye tua me frɛ mi kunu si ye tua ye enso ne ye tua ne ka amana gisika no edi manti we mu 10 pesos epu mu 100 cedis na bi me nkomo no ho me pesa metin ade na senti step by step wo de nyabotre na me pesa me hu se wo se be ma ne se emma ena ado pe koye etu kodru ye no na wa ye aduane wono ana se ye aduane na ye aduane wie wo wie wo te wa na oba na obeto hye so na obo ho no me pesa wo kirim me pa cha oba ye na me wo edem ma serve ne kama nti wona na afufuo ni nyina na didiye nti wo wie ye no na wo ka kire na danfo ba akọ ye frɛ na Edward ena wo se bre Edward we se wo mu ni mu ade nti no tem bia no enipa sisi wo mu we mu na ye hwan ya ye me o ka kire na danfo ne se wa wuti we ye ni mu ade nti no ye bra bigi ye koku ama wakum koku no nti no esanse ye ni mu ade nti no ama ye bra na sisi ye ama wo mu ase ye japade nti wo ka asa na me ka se o se wase no kura na ye den a ye besa age ye ade nti wo ka ne sa no nti wo ye no wosian na no so peri ye kasa o ma ye nka ene bra ne se asema wo kan no ano no wono wosu onimu ade nti se age kura na se den ye wo mu a wo mo sa besa aka ne bi awu na ebe den awu wosian ja no kura se ni ba we wonimu hwe na no den kwa ba fo aduane kuro nimu ye ana bra ne se ade na wo kasa sa akofi na wo ni maduane ye me pa cho minima aduane o complain ye e wo waduane no ahoda me pa cho wan complain da okay ti de bi kura oba na ma ye aduane si wo be ka kire me se enka da bia no obeba na me no ma no aduane se ye si ho a enka tem bia no obe koso aba me ho enten na chese wo yi sika dia eye ne ya bet oba na ma no asi ho dia wo be dia ma na chese da bia wo sika na wo de ye aduane ma ni na ne bia no ho na epani me pa cho wo na epani o na epani onye sugar boy unye pani nche no okay eti aduane no anu a wo se wonu aduane ye na no na o to hye so kawie na na obeto hye so bo ho na me ye se eso a ye beje ya ade ho a wo sian ba fo wo yi ne nsa na bra ne se aden wo aba beto wo yira ba ye ba ye wa me ya didi kama e de be ne hausi wo sian maka o ye ba fo ho antimi me ye no wo be bo me na me bie first gate ni me dwane no akofa konwa timi dem nsa agorokoro madam no wo tu akonwa no wo tu akonwa no na me huri ye na akonwa ne na me na ase na me se sa brantie na ni abrio ho no afa cap no ato na fie ho boys ne se na da na wo ye sa ho ana se wo ba me so na o mu so ni mu nti da de no kura se no o mama na ne dem ho ankasa braba akotwe me na wo de me koda ne dem me kura mka chance wo nya me me da abonten me ne nkwara ne nyina be da abonten amade be ye no ndi ayeye de opeye no na bra ne se da bi obi ma so sa de achi na bibia ba wo mo no na bi a asembeto wo mo nti ne me nkoda ne dem ho na bra ne ma me koda ho ene wo de wo no so no koda obi dem ade achi ye na ma me sika na me mra twintwan sika ni ho enti ye na bra ne se pesika mane ebi ni wo nti wo mo a wo quarters wo no ene omo didi tuwa na omo de ma me na ho nso na afuka nya ase wo nso nuane wo ho na bra ba akoko twa abode na otu banchi kan ho na wo hye no botom na wo de betu station ho ma me na o ma otwa tikiti ma ye ene o ma yiska me de bae ba akoso bechem ho a no so no me foro ka asa akọ ho no so na mo kire me sa akọ wo hu mi ana no so no odwane ye bra bi frɛ ne se sister bi ne nkwala me nsa ba hasi wo sia ye ne ka kire ne se mini ho ana mbra ne ka kire na ka kire bra ne se oni ho ye beda ha kosi se wo beba oba ye den a wo be ko school mu ho akoye adwuma
wona be yi nuane amankwala no nti no metwen no nti yati wono ma na bra no ase ne bra no hu se anhwe no beto a ebe ye haw ne bra no pay 200 cedis ma me free Kumasi ya kobe chembo no na anopa ebe me fanse be 11 mu me koduru wo be 5 o'clock anwumere me duru wo anwumere na brand iska no ma me no me san froka free be chem asa be duru Kumasi ha me be duru na kobo 2 o'clock me ne nkwala yin anadwo da suo ene yesan ba ye ya ni kosu ya sei enhu no ususu se edu time bia na be ma no hwe no ho aba bia wakoduro no ofere se e beka se bia ne yere no me pacho ne de minti wanya bibi sa amu ahu me pacho de okwa na otime de wo chia so wonsa de wo chia nkrofo se wo ba bi cross anya ne yere kro ba mene ne wo ma na se me ma ne ma me ni wo bibi sa da me pacho obi wo no ma ne na fofo no ba efie ho de ba bia na wo tikota si ho de na wo timi de wo mo chia se bia me wife ni o me ma su ni etidie na be sie se be ma wo no na se wo pe wo emfa ho se woni mu ngoma ne nyina wo so opew wo ko school nyina wo so opew wo do akwa kire busua se na ne je ho ne ade na afa die woni ne ma ne nyina be kwa obehu obedwane sika wo de be ma untina na oyesa me ba chwan sika wo de be ma mentira uzuzu se sika de bi na ni ho ana se ba na no na adwen se sika no mpese wo ba na nche no wa sika bi de ama wo me pa chwan no de me hu ni se ba na no wo mpese obeyi sika ma me kire se oya adwuma oya aban adwuma bosumi su bi a yetua wo ka ti me pa cho se yetua wo ka kra na se ye kakra kra no a enka ma me mfrew ebi age kakra we na ye ne kakra ne bi ade me so no me nsa so omuni enso enimu sa one ne ma ne ntamati san me pa cho enye sesan me pa cho won mfrew obi ne wabusa ne se ne ho te sai me ka o ka kire me se ai won mfrew obi na wo mfrew obi a me meka se me ma akwala no ene no nkasa okaso wo ba ha onim ebi ana me mepra no ensem se basa okase wo bepra na eche se wani eden wo ta na ne ko mpacho me ne wo twene so se kan ne ade na de enti no beka so ba wonchi a bepra no sa na ono nanum asem no wo so wo maaye e ma ehunu se ebi a wa ba ho na me ne wa ko ana sese menka ahwe nkire wo sa wado kwa kire abusua de nim sensem se no eden a e wo sa wo so timi to na mo ko na busuafo nchen ede kwato o mo ni why bibisa na busua se de me pa try me ye bibisa bu ana at times ne maame no na ya na me tai ene ne di nkomo ti bu a wo ya me asa na metimi kobo ne maame na amane ne maame no nka hwe nkire me ti mi de ana ma adwene me se bi a one ne ba ne ye dai e kasa ti won ti mi nka se bi a me ne na kasa ne bi a wasisei o ma me mu aye bi a metimi frɛ ni nua a wodi na chi ono so me frɛ na wasi sister wodi enya botere na me ne hwɛ nipa na me se a wo mu se nya me hwɛ nipa but se wo no o se osoro boa de oboa no ti no o sa wo no mom no so no wutimi eboa me na wo ka se nya me ne hwɛ nipa de a na me nte e ho na se ti bible class ense anya adwuma no eni se didi but edu ba bia wo se be ma ne be ka kire wo se ne maame se upesika sem me pa twan uko bisa maame no me pa cho me ko bisa maame ne ka se waka na se wanka me pa cho maame ne wa mie nanum anka hwe ankire me oti wasa na me sa kra ne sa na je se maame ne kan wo hwa maame ne kan edi enti na maame ne be kasa me pa cho me ntimi nkire na ma adwene me se bia ne ba ne ma miska na bia metimi ko no ho se bia ante ebi a miniska ne ade no ene bia ama maame no ehun se me pesika sem maame ne hu so pesika sem ana na adwen ye ne so pesika sem ba cho sa ne so obi dwen bibi fa ho na so se nipa ne hu se ade na wodwen fa ho no sa na tie nti wo de na te sen me ba cho bia na wodwen se pesika sem che se tem bia no problem eye sika sem nko a metimi ko ho a na mabo maame na manye bia ante e kwan se na oba no Kennedy odi me namoso mo kire me me ka kire na onka hwe nti bia no na ye me se bia na adwene be ne se me pesika sem je se me kobo na mane no bia sa na na adwene ye no na o se afi at a point o ma sika for 1040 million sefa ye adwuma e no sa ko yi bie na me sire no se onfa ma sa wo sire no se ono ana de ma wo ma sika me boa aha eti se no ko yi free so me pa cha me ko ye no na sika no aka 7 million o chemienu patwan na mebusa ano a wose an wo na yiye akiri na wasa abase memfa de aka nyina ma na de ko ya de eto de ma no patwa ma mfa ma no na de ye den patwa no me de ko fa line ne kakra be ka ma adwuma no ho okay afei akora we yi a oba fi a ma yesi school fees oba we yi a ma yesi yentowe
sika koro no a adwuma am de ye no so mfa so no isha ma sika no so sika ne be hye okay na emu won na se wo kwa ne nche na obo wo na so woni oba bi nyem mpacho ansa no na no kre me pacho mani ehu che se o ka kire me se me ba ho bie mu di a agi se me funu na be ba be fa ne kurom ho nti firi wo no so no me suro timintimi nko ho biem ti me frɛ na agi te fon so na me frɛ no me frɛ na no wadi matemu a Nsem ba na no ka kire ba fon ade wa posika ama me kwasia next time wo frɛ me biem am frɛ me biem wa kate me ya no wa block line no na wo frɛ na ya na approach ne te sɛ wo frɛ na ya na akukutua so me pa cha oda bi me frɛ no am timi srɛ no de bi kura me srɛ ne sɛ kan me srɛ dan me so de me ni 10 pesos am se kan me srɛ wo de 20 cedis kura no a ye ni mobile money mame ana 10 cedis kura na me fa nto aduane e ma nkwala ni me srɛ ne sika bia ni me ho wasi mini bi me hwɛ se menya bidia da twa to amontam te kura hu se afa de atintontan aware o sempana twen na kwawie no de mfie be zai bacho be fanse be 6 years ni be 6 years ni e na obi atene ba bia o di ni nkwi anso di ni nkwi what is wa wo nkwara ne bi wonjan bacho ndem ntie de okay maybe sasa na ehu because obi won ma wadwe ben se wo ye adwuma na eso bosom so budget ayire no no wan hwe ya wo de kakra bre wa baka se bia wo bo atrimode na enso na nya atrimode na wo bo wo 86 years ni no nkura ne hwe no etesan ebi ba na enso ana ebi makura me pacho wo de ba se ne no de 100 bia month ne so a me frɛ na bia 100 cedis da bi wo ho no mo a me frɛ no a no wadada me a na bosom na hye egu okay ti wande oye na otumu ne da se ni watua da ope sankola ni school so die it last month di haba wan fa mama last month wan fa kaprama e na bosomi wan fa hwe mai dey twa to this kaba e da ben pacho yinu month August ngwa wie yo yinu June mo no amamiska June wa mauska e na July nso wa mauska pacho July no June no na o mame 300 na July die ama okay penny no o 13 years o jina say pacho JHS1 okay nana kuya ama Nsem ni bi wa na no odi yo Nsem ni bi ha adwene na mema no mo amfa ho eya eno ne ha ye Kennedy ye ne wakasa wosi wo ba be kire Nsem ba ku mienu mi aye de a kire ye because e ma ne de me de ya na Nsem na emu ode dodo pacho sa so ko na ne de nye na ja na no gise be wo Nsem bi wo ho a wo no ekeka ne sesi yi a ese ye busa wo na wo so ma ye nkire mu efiri se wa na wo ko ho uhu obai ye bubo ne punu mu no so je so an e na obi emu ma wo na so je eti Nsem na ewo mu no ese se wo yi ya no okay ye ra Kennedy ese se wo be yi Nsem bebre ya no wa ha na ye hunu se ampa de na wa se ne ka no se wo pesikasem no e bia na so pesikasem ana de a obai de ye wunti a entumi ma wo ma ne nkyɛn no na wa cheche ye mu e bia obai ya oti he wo ye kwadofo me ma ne sika na wa hye no e ma bebre te sa aduane a ono abi ma me ni mi a wo mfi me oni mi ni nkomo yie ne nioma ye mu nya me fe amema ne wo bebre ka eti Kennedy ei wei emre Kennedy wo ye krache mi hu ze krache ni die ne masamo die ba no hwe oye ma die masamo die ye fe ni agro enkra ne mema na ma pacho entafo no ba ko ye be ma na pani ni so ye be ma okay nti mema me no ba ba ko me pacho nyame hirawo ka we ka sia pai kama Kennedy nyame hirawo enti ebia bibi wo ho ansa na wo de sa de yi bedi wo bai ebia ma ni bi o mo ni nso ade ofre wa Kennedy adan ade na sika no bosomi so ye si wa hunu se de wusi kase wo kase wano no ho so wano ye prapra dodo ebia prapra na kotia no mema ni so de wano tia wo muze kimu a wo boa wa sai bibia enkura no so wo no mudi wachie obema ho akere wo ama na ka nkwala no enti yero Kennedy yesre wo age yeso
je ya so na ka bibi kire yen ma ye hunu ne ekọ wo ye krache enoma bi wo ho ne nko ye be ha adwene na wo ka sesem kola ne ko school aban school de ya nye hwe ya asema na wo kai krache ni pa ni second dikasa krache ni wo be ka sa aban school ya nye hwe enti aban meto atare ense wo ba na aban school how free is the free aban meto atare se wo ba o ma wo ma school school intale pencil pen o wi a wo pon so nsa mo aduane ni books so aban santo ma wo ba o semna nkura de bedware aban santo na say free feeding kura ketresi o mo bra sam kura yen kan wi o mo bra o mo kura aduane ko na say bi kura so wo mo no ania e de na wo ya ba tia wo do ho kwato sa enti enti na wo be ka say aban school ye free enti free de free wo man nko de free sa da bi yenya ne sa enti Canada bia bibi wo ho enti mesra Canada enwu fi ma ye nkyerɛkyerɛ mu yie na ye hunu nse wo bai emna ye deda wanimu ya wudi ko school wie ye ana se de wo hunu nse won se so akire jare se woni oba ne nante biem onye o class biem se wonye oba ne ho afa biem onye oba wo value ne biem wo ye krache no sa ba ne bedi wachi a kam ye hunu won se wo body tiri nkoda bra wa ka akire no ene kwa dem so no aso ya we wo so aka chense wo ba fun eti se wo hun se wo ba nya oba oyo oba fun oyo oba tantan oyo oba wani nye ho ye mema ni bi wo se oba we de me de kwaya ma de bi keke na ono so di nyin se bi ye de ha me ye nim sa times ni nyina se bo keke bi wo hun sa de we nyina afiri oba yi ho na wo hun se na de sua no enye wo level wa no we jai na eye na mo ma de Woma ye ni step child wo ho Debi ye wo step wife ex ye ni ex wife wo ho ye ni ex children wo ho ye sira wo wo ma de be kire ye mu sesi ye na ye hunu se de nsam ye de ye ko se wo ben na ye kwadwofo a ye be ka kire no aha na ye de na de sie se wo ben su na tete wo a ye be ka kire no ye be pa mu pe ni ye ka kire no ni ehunu de sese ye de to na ye de ato na wa amfa ni sei na aka che se ba na mu de mu fra me yi kakrem na ba be chechire ensem mu a kire ye na afi de ye be fra wo afon Canada ye be fra wo afon che se wo ye sete wo ye sete baby a me de na fa kora no amoa na nye ha na me de ne beba ado de ne fa Pachom de ne ko social welfare nyina social welfare for de ne ko court ni nyina bu etwa ma ya ene Canada keke so still sika no Canada kwache ene wo pa Canada wo ho school bags yes of mame ototo bags bi a odi we ma wo mo kwale bags e di ko so sam ya no medidi di akukuru hwi ase meti wona menti sei wo be fa me na menti sei ama ne mabra bo nyina si e won kwala no hwe ho me da no ma ni tibia wo ho adwene e na ba metiri mu se kwa be ha me isa de pam no se nkoye na se na me se me sua plantain chips na kama chedi e chinchini eno so no me ni ska me de to body no me ko firi e bi a me wie no na nkwara no school se munti no na sika na sa na hye no ma sa akwaje bosia makwaje loan no ma san de asoa da bia nkwara no ko school anopa bia tita me man wo mu de anopa mbedi no ma wo mu de awie mbedi ansa na wo mu ba atani se wontimi kom oba na kom de na no aye bosa na san pani ni yare ye so ko school wo ko scam de man no wo se no mo se classes da na miniska no so di ko tua classes na so oba ye wo bua faso anadwo na anadwo be one me pie kura me hu se na de asa me de vem pie ye me nsuro hwe na me pie ye kwabobo a driver fo pono ama wo me ba ko ye se ni petrol aka kitu we won't me fa me nko hospital na me bompa ya na me wo ye bi wo ho na me yi na me de bompa ya na me de bi so nsuo na me de ma ne nom ye na sa akora ne fa mu da ye no na ya wo na wati ni nyina no na ko nam se awura de me da wase ade a chi ese na ekom na ye kom ti ade a chi ye na me pe me de ne call drugstore na me pe nuru etoto ma no koda insurance be wu nyina gite me renew kire se me nim asem a ebe to me Edio Edin maybe ha maybe so ha maybe papa ahu ebi ha mema no
na mema bi so ha ma ne bi pa Kennedy obai wotia wo sum esu a wo so nyina nim sese de wo kan sa na tie a wutiri so enu nkrobom ena sa esu no enyina eba nti wo fon ne de wo befa wo ma no wasem no e wo se yetumi ka na efuro wo de nkora na ba wiase ne nko ade asodie eda so se eja e wo se wutimi ehwe wo ba yenko Currency Ventures ye konom enu papa eye Zahara Mesha ade ne G capsules enu an de to infections no asida okakwaba boko meje wo so pa fefe bibia boko de o ka fefe sa no ma de he se bibia boko otadi so fata wo kama pa edanyame ase pa edanyame ase dok yenwuram me da se e wo akonya ode amame na me de enchia PSA efi yasoye e magana fo ene atiefo nyina na me ma obi biara so akwaba e ba Currency ya ne di inupa ye frɛ no Zahara Mesha Zahara G capsules Zahara Man capsules ene hindi heba Mesha abedwa so na ye dura ye frɛ no Zahara Mesha ene Zahara G capsules aye do won waso a wo so dofo bia enya binom denti na me kasa se wo da sesanya wo bai obu ho osori ano pampa na aposo ehwe no ene o pedra e boost immune system no pa amonya hoden na eduro na ne Zahara Mesha ene Zahara G capsules obi wo ho a se yade kakra bia kana ye ma ebi omo ye nipa miensa ne ye ma omo nyina aduru no obonso no nko a onya yaresa bibi kakra bi na oyare na obowa ene o pedra ebeboa ebema immune system no aye strong pa dia eduro na ne Zahara Mesha ene Zahara G capsules ye dro we esa ye dro won waso a ebo oba bia onya ne mensesa na ote yaw pa oyo oba na onya menses na yaw pa na wote ya oba mesrawo ko herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop sisi a uduru ho a wo se ye maw Zahara Mesha ene Zahara G capsules enu ne adura onom toatoa so a abeboa amanetime boostu o menstrual flow no pa ama ho atawo so your ba na white pa ashawo so white etetewo so odepo ene wabetena oba amanyuntum eya na ma bebre fa ne se eya normal oba da bi entesa enya normal edura beboa edura bema wa himfie ho ache yo pa ene Zahara Mesha ene Zahara G capsules so your bawo na insan enam yare bi te se gonorrhea syphilis what bi na ama insan san abegu ahimfie ho a oba mesrew pe Zahara Mesha ene Zahara G capsules echira kwan so ye be ma so no what gonorrhea na obema no efon na obema no ese hi ho a obonse obema mu nyina ehyesew na emu bo pe ubonso onum so a sisia na dwonso aka ho unum so abonse nche na o sa dwonso abra uni diabetes bo se ho a wadwonso awie no na insufita efiri ubema mu eba be ma mesrew uhu sa ne ma wo ya entempa na pe Zahara Mesha ene Zahara G capsules na de for wadro unum toatoa so a enam yare bi te se gonorrhea syphilis asa so ache for 10 years for 20 years unum Zahara Mesha no toatoa so ebeyi ni nyina e de firi ho ama ho atɔ ya dro we esa ya dro won waso a ebo oba bi a sebi one ne partner ekompem a wanted de oba bi wo ha wanted de koro oni atenka u pedro ebe boost u pa de a oba mesrawo pe Zahara Mesha ene Zahara G capsules ye dro we mesi no bra bi wom se osa pa etetewo se osa ha wadwen obi wo ho a osa hana dwena to the extent say ondi di yempo no na ne yemu twetwe no aduane so to ne yem a na ne yem ha no odofo pe Zahara Mesha ene Zahara G capsules ni bito uto aduro na obehwie Mesha no kapsha so obehwie mienu na de topa ye no mienu aka ho aduro no maso a no watwa kap no mienu na de topa ye no mienu aka ho odofo nom toatoa so se de be ya yale bia etetewo ha wadwen no ebeyi ni nyina e de afiri ho ama odofo je phone number si ebia na opeye ndo bi aton ana se nkomo bi wo ho frɛ yensisi a ne beje wo so
0246 0246 34 34 83 83 34 34 0246 0246 34 34 83 83 34 34 0248 0248 56 56 93 93 35 35 0248 0248 56 56 93 93 35 35 Odafo yabekọ ya mema duro no so adura owo se bema bia enu se oma ebi paw ho ene Zahara man capsules se aduro we eya adura eye natural herbs se wo ye bema na wo ho wo bo adabrijo wodi boania ne ato di nwa ameniti bema waduro nie ko herbal shop sisia ko pharmacy shop sisia ko licensed chemical shop sisia uduru hwa wo se ye maw Zahara man capsules uto aduro na ode bom yenu anopa mienu anumre mienu anopa num toatoa so fa Zahara man capsules eye waduro yaduro eye natural herbs eye nubra ne yatete ane yakabom ene de aye enya memeduro na onoma na ohohyehyɛ woni bia enya memeduro na onoma na yesa de yate ensanso no agu so no yaduro eye natural herbs so wo ye bema so na sisi yale ha wadwene sisi yale tetewu ye nyina nim sɛ obe ye wadwuma anase obetena se anase obe bibia ne nyina agire sisie bema mesrew pe Zahara man capsules eno na beboa asisi yale a ahye wo so ache sisi yale a tetewo sisi yale a oyiri mpo to san anase wo patena mpo to san eno wasia mo mpam a ubo se sisi yale ni nte no o twetwe ho bema mesrew Zahara man capsules abasa ebeboa wo waje nkwa no wode ya ne se uto aduro na wonya akwadoro wo ho na wode Zahara man capsules ebeye waduro no wanom no mienu anopa mienu anumere mienu anopa nom toatoa so na obehu se omere ya wo ye wompam a wobo adabrijo a ontimi fansie ni nyina no Zahara man capsules ebedi wasema mawo ya duro we esa ya duro won waso a ebo bema bia owo low sperm count so wo ye bema na onkomwan ahoodin nim onkomwan emre bema mesrew fa Zahara man capsules eye waduro wodi ya ne se obenuma duro no wanoma to so na obo se aduro ebe boost to sperm count no pa ye beko ye dura ye fre no hindi herbal mixture eye duro wanwaso a ebo odophobia pa malaria fever hanadwene malaria fever tete no etridi muwa no mani nya sumdue entena odafo wo ho na malaria fever hawadwene na obesori anopa na waposo ni nyina ayemere ukotodwe ubonsa uhunam nyina nipadua ni nyina ayehyehyehye odafo hindi herbal mixture abasa ebeboa obu wo a malaria fever ma ajanity yale pa ni ti pai pa na pai no odafo wo sa wo ha we ma mesrawo pe hindi herbal mixture akira kwan obu wo so a malaria fever ama nanum nyina ayenwonwono odidi mpo no adi aduane na enko eti se de enkyene aso nanum no odafo sa wo ha we na wo ma adura me kanfo ede ma wa ebeboa wo ene hindi herbal mixture adura unya ebetima mo wonu mada ho ebetima ma wonu mate etime amwodidi esipi esita ene hindi herbal mixture odafo sa wo ho so na typhoid mowa no tetewo typhoid mowa no so hawadwene typhoid mowa no ama nipadua ni nyina ayehyehyehye bo se body temperature no kwa na ekosoro bo se hunam nyina ehyehyehw wanhwe ya obedren se obi mpo an ato waduro odafo mesrawo hindi herbal mixture enu yadura ebeboa hindi herbal mixture enu yadura typhoid ahye wo so ache typhoid unumadura okun na asaba okun obu a 4 months time 5 months time okun sometimes na ofam no obo se ni nyina asaba odofo wode fa hindi herbal mixture aye waduro nanom toatoa so yaduro we esa yaduro wonwaso a ebo odofo bia pa esikyire yale diabetes tete no odofo sa wo check sugar level no na kwa na ekosoro sa anadwo bo se sikyire yale ema wunya asumdie na ema honton jonso na wo jonso una makakra bia na jonso daw kakra bia na jonso daw ososo tia na etia odofo mesrew pe hindi herbal mixture ekira kwan se high blood pressure pa so tete o na sade no ho abobo so aka ho de hindi herbal mixture enya dura ebeboa odofo ko herbal shop sisia pharmacy shop sisia licensed chemical shop sisia usu ope hindi herbal mixture se adwuma wo ye imprem bebere no aya na wo ye adwuma wo ja ho hindi herbal mixture enya dura ebesisie nipadua no amawo odofo
media phone number se no sa beto dwa biam ebia na opeye no ebia ton anase nkomo bi wo ho odofo frɛ yɛn sisi a ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Oda for frɛ yɛn sisi a ne yɛn nkomo na yɛdra yɛfɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules e boost immune system no asa to infection bia se te gonorrhea syphilis ene yɛdra yɛfɛ no Zahara man capsules e bua ba ma bia wayɛ mere wɔ mpam a ontimi mmɔ adwuma ene yɛdra yɛfɛ no hindi herbal mixture a bua obi a malaria fever typhoid fever ene diabetes ya to pete oman mu herbal shop ene pharmacy shop bia e wo Ghana ha no the four pebi na obeye adanse yada se papa eno ti Currency Ventures and I would take one more enka Kennedy be ma na wie ye mo ha se bibia aboko de yo Kennedy na de na esie na krachi ni se wo na woni wo ba wo nkwada miensa na wa to nkura ya sawura mama obedi ni su abeto de na ba that's local you just think that the quality is said that ya te wo de bobo sumaye bobo bi sumaye ya tele so when you see at all kana ara ema the so be ska wata ndani bia the competence e ku see in media when that is when the so be actually ara abu ya sa ko bi sa fulu so man ka tele ko sa so ba the way ya tla na wedding the bia no the man from the let me call that station in Shaitan and she must have been nothing now we decided to say the girl of course was at the house the giving bia no family we just to decide that number 2 and we the call him fee as well as our master fee the man not done and the class after us when I was class was share to see the Christian and like I said rather the ministry see that community from there then on just the social welfare social welfare we channel 400 cities a month that time from the purchase the car they are saying community 400 no about the sharing no more area almost should be pieces of the bubble say some just like it yes and some of the brother because of the social welfare the group of things that I watch the bar of the color but now you have in the course of the month let's say half of it also we see that another thing they call because document now the mission that we do a bit social work we see the church the so the medical bill or other kind of the new something now so we can have a bill yeah yes wa da ma wo kwaje de brɛ network so mai na we tell us that we could not court some of them are doing that we will block the chain the dia never the dia chapter kumase oh some of them are catching the place we not frustrate see what are you doing for them because some of them are quite about the dia you could actually when you are son of the man you could actually just frustrate you do if you do like I say okay I'm not that the rest and the money be and we to look at the headmaster and former headmaster that is in the transfer she have already for former head the chair still of us the class says that so let people court there on could just from the court and more catch say there is a video about the match watching this is the headmaster could be ready for the clear up one but I really want to let me say and I'm going to say there could be the chief every chap I send now every month medical court is now every month medical so you see the one when the transfer action and when it's on the back transfer that's a time the one is here and that's why by 20,000 that's short term I think the next 2 months the last month if you like on the corner the one number who check account go say look at starting life with you for the we don't find enough of this we discuss the man but my for the last month this month that's what the salary so when you said that do not them say
no no masede ene sanity wo se oba na ka ne pren se de wa ka se wo battery ko low na ya bobɔ so na yente wo so ase kakram wo se oba na ka se oba frustrate wo betete wa kopim se so oba wu afri wiase o wo hwa ade na wo de ayo oba yi a oba ka che se be mo no wo nkora miensa oba tete wa kopim se oba wu afri wiase de na ade aye no But I mean, what I say is you don't share my phone, I share my okay. But I just say, you know, my German, sometimes I don't know. It is a Monty. Like I say, course, you know, my car, look at my cousin, my car, Papa, yes, you see, of course, I think I say this way. What's the saying? That time, possibly 2,000 a man, and you can see at the time. I feel more. I thought I spent quite a decided I come to offhand in France, the government, but no sooner. Of course, necessarily on the sooner. When I look out the position of a court, sky of boy, opposite sanity that you can't go against that son of the perfect scandal. No sooner, you are. Okay. Nsem no waka bombe break kana de nyabotre waka bombe break but yenye ni joint na yetie fo so entiase wo se wo buru nua akọ buru abusuafo nyina nua e de na ya na wo ya wo timi buru nua e ma bi ta ko du abusuafo nyina so yi mara ta no se o ti dia bu abi menyi ntum sa oba bia ni wonu ma sebe ya wa badamfo ho de na eso wo bia ni wa wote wa hwe nka no a wo be fa nkosua ni snap se wo buru nua de na ya wo ye ntia wo ba ni buru nua bia ne se la ba ho o fera te kana te ni chama te excel ko ni dia free ya mara wo te la da nto ka bia ne se ba ka di ka kredi pe na to mana o bo dia wasi ya wudina ta moto na ho se wa ye baafo won san fa ka wo ni we kurase ni woni mama waso kasa se mi na kire no mara obo na wo ni na so do ha wa mama me fa send producer mama fa send ya dance it fa send ne mama na direct send no why let us send no to see na obi a to me say because stand and this man function again Ebesi ebi abon me da so agina sa ho na se die na ya wo ye no a wo buru wunua e no na mpese mi hu asa ya na sara tie tipo no ya se karate ka sara ni buru kuma se ya ko ya ita krema o so bo bia nyi ni se wo ko wani kakra wo ko school ya wo ko wani mu ya boso me so a wo se ka fa bank yi wo hu sa fa dia wa buru ba ne so e no tina ya ma wono so ni bre wo so sa no na ba ni sa te ka ya no ka te ba ba wo because Mene kasa mira no mo to kasa let's say in the to open the gate and the gate to new kasa na bendo ko dan di a check so ya kan kasa no ya fa ni sawo de asie bia no maka wie koto aguna brim koto asam de yentimi nka ho ase bebre no kora wate ne ho ase se mo agyae enti amfifi mu bebre na wo ma no e de twa to a wan kasa wo de wani hu nkora ne ya dabai dabai Okay, and then tina mana kasa wo Ghana ha na wo kwa ma no ne na 2 years ni ekrachi ni wo ma se wo musua de wo musuku nwoma samt ene ade ate no are you comfortable se fie mienu ni eja wani enhye wo ma so just 2 years last year what do you call share no plan cool that's why the sound plan school and I get into extra no ko share so something you school but the problem is that that was the last time when we say, are you comfortable, sir? Are you comfortable, sir? Jauti baby, you did that. Now, and fear me, and when it and say, well, Maswano, what that was some job. I don't know, you're going to be at first. You sleep on the phone of the time, to come somewhere in their own name. So, I think Kennedy, I am Korani at the studio. Yanya nkwada ya ne etiefo ayeye program no yanya nkwada enkra no wo mani o mo wo ye krache ni akrache fo asem kwada ya na meka ya na me mpese mekasa bebre because moti asem asem wo ye krache ni sa wo ye wasadie nyina pepepa wo right e wo nkra ne so 13 years time bia wotimi ba wo bedi Akoma wotimi be fa nkra ne kwa wo nchen kakra e wo mu ana de o mo abre wo mo maame san hyehye ni nyina no wo ye e no ba yi so wo kwa ma wo ye but I know you try to take all my care from the money, so not only hand. But also, back to cry, I'm not going to do the money, so the money is
Kuja afanye kiasi yote ndio kwa kazi bana ndio ndio na kwa ndani kwa ni ni tapa sio ndio ni na sasa ndio kwa sisi about ni ndio 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 the course here ni hata ni kitu I'm said yes, on your body, yes, I say, Obana cross here, Yanni, be and what and was some Tamate. Nemo Mano Nayaka or Moa say, Eja Wuti baby, what's a wood dear, Wako transfer, Wako high dime, watch the wintenum, and Cranny and Sunny Woman, Menosho, when ya be a wood yaba, now so what you may assure say, what did you would the man who told me one? Etana maybe say, I didn't know one yes, say, say, one Casacrane, what would you want Nikurake? Eba be hwem kora no na de wuti ba bia wo mu anu afafon oba niam ankoye ntiti ase eye wo a na wo ba isu suma asem aka ne ken ka beti ase yes ara ko ko na yes ara ki do ka se ndia na ka fo ko ni na se dia di fi da last na me de se dia so se ka ase na wo ya na ne dia be se wa wutu no mutu oka se ebi ni dia he enkura hwa ne sika ma ne kwa ne mbra hwa na Kennedy na mambo dia da ni ka se ta to bi ko di karama ni Anya ma wa ya ma no mekaka bi ya wo ye ma ma ne hono Kennedy nyabotre bra wo ma ne hono wa kaka bi no ba ne so nyia no kaka bi na di front ya ta ni so ah ne da ne don ko ka so ne tia se ne ta se ne ko ta ko ka se ni ti ni ti ne tia ba ko ni de went to the rana aso ne ta ta ko ta ka se se on ko ba ko ko ni ni ro ni de went to the question what is so rana and this is a very time that I'm actually doing what you are over 15 million not that can be on. I'm actually doing it. You get a crabba, or you get a crabba. So what we say be a mania no na dosun, no nya no ya no. Me pa chewo, ya call to one mo na, o mo ka kire o say for 500 man kwara no. Wo ba ye no, wo ka chem say wunya. Wo tumi di 100 cedis. Na di man kwara no, bu okra di se me frɛ wotimi di matemu a se de wo a wo di matemu a wo wi anu akate ne no a block line no wo block na me jisa me sira nkrofo phone na me di afra wo temi ne anu asa block ye no susu aka wo kwa to no be gie di hwe nyankopon anim entwa ntro wo be gie di se kwa to no na wo mutwa abo ma wo no sika na wo de mame wo di so pepepe de mame da ben no wato atade ama akwara ne da pani no wo 13 years kwara no ben wa so wo chele da can tap for Sano kura wuntia ni ye ko to kura ma me letter say me bra me fa lechu bet me ni 10 pesos say kana me bra me video na me man kwala ko su na kura ni ye ni agenity no amma nya sika na me de beba be chu na ko to say ye okay say see ana sade amotwe no Kennedy asam ne yente won ka papa ana comfort nso no wasa won sam na ya kwa kire dodo be ma no ma 1500 se fa ye adwuma me pa cho o ma me 1000 wo ma 50 million bia 14 na me ka se nko fa ma me lockdown na chi wo na ka me fa nhye madwuma numu na me nya na wo ko no a makan sika da na se agya ne kwan a se no wa fa kira ko tim 7 million me ba Kennedy wo ka won sama mane nya no wo ka won sama ne nya no Kennedy okay di se sika me ba madam nyabotre me say wo ma 50 million bia me pa cho o ma mi bi 14 no a wo san wi a wo sa ko che mu mienu wa nwia ono ana de ma ono asa ko fa na de ye be se odi asamba to no so okay now wasumu 2000 so ho no omo ma no eja me kwan afi be mu a oso nkai ohun me fa cho be me fan say 2019 no 2019 and wasumu kama nti wakwa da mwate mo hwase dada wa ma mi sika kura me de ka yo okay na wo ma no hwemu no wase mapani ni mra ne nche na ho hen ha wo kakra waka me bisa na anu ya na dan ne son ye no adan wura ni se mi nyime no ma mfiri mo no e na obeka kire me se me fa pani ni ma no na me momu no me ko tue dan wura ne ka na me ka kire ne se sa adwuma ne de me ntimi nya che so ma hwe na na so many years me musika nyina sa ntimi musika ensa fa konko ha dan na o me kukuru pani no emfa ne nko
enti saa na tie dia wo mo makwan a nkwala ne nyina no wo tuo no woni asetena papa bi ase woni yire eni hwia obetima tete nkwala nketo anso gu enti ni saa na tie woni asetena papa me ba cho se woni yire woni asetena no woni yire ano no che se woni asetena papa enti me ba cho me ba o so ka se wa no ya ne bia na wo kan ye o me ba cho ba bia wote no se court ho no ka se nka obe ya fa court asem nto nche me se ye se ha na wa na ha nya court aka ne de awie e na wo bo anwoso nti na ade aba ha sei me se wakachi wasa fa akora ne bra na wo he ha wo na aso wo fanko be week ye mu no frɛ me nti de nti a me ka se akora no me fa no ma ne se o ka kyerɛ me se dan na aso no o gi panyin na kɔ na se ontua 10 pesos akora wo dan ni ha dan ne ma ye yu ana me se na me no wa mo na yusu sika ni me hu sika nyina wo nkɔla no nti se wo be fa panyin na wo se dan no ho asɛm nyina no wo fa no de a ne kyerɛ se wo gya de aka ni nyina gu hɔ no na wo pa kyerɛ se eno anwuma so ofra wo ne wo kan dan ne ho asem me ba cho nya nura anwumre me ba me frɛ na mka kyerɛ ne se na no dan wura na frɛ me se menyi me no ma enfri dan no nti no wo kan ne se ɛno wo se no dan no o pesika tambia no frɛ no wo sika na me madam wo komo ne wa me se wa frɛ wo no wa ka dan ne ho asem ane da bi me ana me frɛ no aha mo ka dan ne ho asem me pa cha mo ka ko si sen wo so be pesika na ba da ban wan sha me da okay nti ono wa ha yemusa no Kennedy ye no kura sa wo sisa wo be fa pani ne kwade anketo na asem wo nka bi me dan ho asem so me ka sa da bo okay ahosa sisi ta ba ipra to me sisi to bi ni okay sisi ta da fa na ka kan de bi ana ka na ko ha to ho na ha se ya fa da to ke bi ana no ku ya fa de ka bi ya ku bi ya fa okay adana sam se sia wo ma no wo tamu aso wo tamu aso wo nya ba bi na ye ba da ne nya ba bi na Canada yeah, of course, it's going to be introduced. We will be able to find out. If you say that, I'm a chance after, you can say that. Sesi awa woni mo wada no ha bi na no ya na so akọ ha bi 3000 ti woni me dan ho asem ka sesi awo ma miensa dan no oba ne dem no woni se oba no wanya adwuma bia tamu aso yeyu wapoma de wa ba me hwe ni TV su hwe na bra bo a wode te yi a wa wo hwa wo yo bia ne ho aso ne ho so a wo betimi ahwe wo ma na ha dan ma mo adam yenka no kre Monti unim baby, unim dia nyomeko. Etim yesi ayanka da no ho asem. Da ba na wo diska ba na ye dia kotwa da ne ka. Na nkwa na nya baby ada. Ma me ne da ncha wo ma ne ye pe baby. Ama omo ada. Mi di se ne ka se ava. Na bai na yan hwa wanim. Mi di se ka se ava da mi ne ya se dia da. Mi di ka se ne o se. Mi di se da se ki di se ka se dia da. Okay, so see how pay no da be na why ready say am fa akura ne mrew. Na fa ne to so. Ene ya akura wunya na ka we. Wana wo bo so. Pa cho me ba pani de me fa no ma no che say. Adentia. Me pa cho wo no mo nsa. Akura no kura ni na chi no wo to won kwa asore. Obetima ma akura no asua nsa nom, adi na chi asua nsa nom. Nti me ba no so say da me metiti wo mo. Wo hia no na wo hu so ono mo nsa. Me pa cho obeba me ho bia na pike de nanum me so me nim ti me ko Kenya na wo no mo nsa pa na so nim san kra no papa no de me pa cho me nim pa anti Akoma me de metima mo mo akodi akwa na pa cho me ti ata ba ko mo be ko school a na pa cho odo sa na to ada pa me ti wa me ti o Kennedy Kennedy wo twa bi na hu ya no pre ya ni se do ko ya ni ko ya ta na do ko ya na ni so ade kwasi kwada nkwada ezembu a memeka no kra kyerɛw eti wo so dada mu a wo ta mo so ya ba ma wo de na twa asantema ne Ghana ho ahie ya ebra wo bua na wo bu enti wo so amfa hyehyɛ bi enwu akwan ma wo de betua wo nan ka madam pacho me de hyehyɛ yegu akwan me hyehyɛ no bu am timi twa susu no wo be hwɛ na akora bi ayale ne makoyi mitimi to ade ane we yaba ma yesi sei ne makoyi titem bia bank ho de se me di akoni abe o de to ane se wo kofa de to wa na makoyi na yesi fa pani so ko so aso no mo nsan ya wo ma ne ehwe wo fa no nkoni se gbadan mesere se
enkwara no de me fa bi ma no nti no won de obenya no on fa ma me na de obenya so no de 100 cities ni ade ma wa na bi ma ye ya wa ni Dabi kone Kennedy kwa tu mama mesro kwa tu Kennedy nyabotre mame mese sesi ano wo si to no benya bia on fa okay sese wona nkra nyabotre Kennedy tie me sese wona nkra no wo nchen bosumi bia hwa e kasa na abo nkra ne ho baba cha oboson me ne de akora me fansa akora bia no e di 300 into me ensa no 900 okay na wo monta di shemu ni ade paboa mu ni ayare ka ne de eno de wono no wonfa ho kora bi etese bosome so asa na ka hwese nka wonya ya nko mfamra bosome so a won de manti bia no me ne ntwe nkwa akiri bebre won de manti no o ma me 600 Kennedy we de wade amoatufo bo wase nkura ne me ensa bosome 600 cedis so me say But of course, 500. Record it in 500. Enti court say 500 enti wo buy 30 years obenya 20 years no na court nsem na wudi so ade na to da say emema mo ne ma wo wi ase mo nya ma na se mo ye o se be ye enti wa Kennedy court asa ye bu court pa ye bu mra nya motre ye bu court pa ye bu mra ye tie ye nyina ye de mra na ye adwuma na so ye ne nokura ma ye ho say wo ma me ensa penny ni kwa 13 years enti se penny ni be 20 years na so da so ma me ntan ya kwa to se fa 500 bra enti busumi bia 500 na de beba I'm passing. Sadly, but I don't think here. I'm going to get my children. That I think. I'm going to get my mother. Ofa kwani mi ensanyi na amre o. Ofa kwani mi ensanyi na amre o. The other day, better thing to match. But na sesi a won kwara mi ensa bre wa o ma no so ma se wo hu ne ma na da bi se kwara de ya ti bi pani nka sa wo je dia na che sei ni o bo nyina na ebre wo na wo so o ma so okay ti se de mo ba na se ko ba se o ba so pe so hu kwara no a o be de hu o mo mi ti o ya no ga na ya ri to ba se se dia o ba so mo na da no o so so be ti ba ni bi ti o so mo ba so mo na ko en kwa nan ta fo nya sai 7 years na so se nkra ne de on fa ma wo mo okay Kennedy say yengu na brim bo so me bia 500 na kwa to kan na no na de beba no na me ti na ti da be ne fa mra wase July ne August de ne nya ma da be na ye hwe ni mu August na se July de na ma na July wo de bai se July de mai July wo ma miska July wo diska bre no wa ma diska July wo ma miska What the sign a buy yet nyabotre what the July wo diska sign a buy na de ba da ban I think the place is good. I don't get the man. The date by July dear madam meja mo ya adwuma no 300 eti balance wo de ya 300 buy ya balance no aka 200 wa wa twa wo 200 no ye hwe ni mu da ba na August de so bra da ban this week and then Wednesday nyame ya aduma ko mfiada ya je 700 cedis ni nyina de amankura no ansana de wo ho bia ya ka ya da se Kennedy ana ye ne no kasa ye no ya semo temsa asem ne de daura ne de mo atwa oba na kuma den wo nyemre sa wo nyemre so dem sa wo nyemre Unya mresa ya no de me famu no ya ne de wode wanya de wafamu awie na so nsem bi wo no ma wo ma ne firi wo no mu basa no a wasam de kura nya de wo en wa yese mpa chopeja mu na yenko Faith Homeopathic Clinic yenko penu papa na ye no nom ya mema mana ba wo ma basa ne de na chese bibia ye kama pikere de bota de tumo ne ma ma ba suspect you na bibia bo ko de you call Faith. That's right. Faith. That's right. Nana you call Faith Homeopathic Clinic. Doc yanko. Enti sabre obiamra Faith. Na omehwehwe ni pedwem.
baby a yɛduru no yɛsɛ yɛ promote preventive healthcare system ɛntena hɔ ma yare ne mɛyere wo ansa hwehwɛmu mmea sɛ yɛaduane a yɛdi yɛmframa bɔne a yɛhome ne nsubɔne a yɛnom ɛno a ne de yare ba ɛmfa ho ne sɛ deɛ wosi nim sɛ waduane yɛ korɔgyen fa ɛyɛ dan a biribi wɔ ma nipadua no hia na ɛbɛfa process bi na nipadua no yi deɛ ɔpɛ na deɛ ɔmpɛ no warejecte ɛno nti nipadua no ɛyɛ dan a ɔde nneɔma bi bɛba abɔnte kyerɛ sɛ yɛde nneɔma bi ma nipadua no a ɔmpɛ ɛno nti na faith sɛ bra no bɛhyɛ yɛfidie nim na yɛnhwehwɛ wɔ nipadua mu yɛn detoxify system no na yɛntwe ɛfi afa waduro nsuo mframa ɛne waduane ankasa a wodi mu no yɛntwe ne nyina mfiri because yɛhu sɛ ɛnoa na de yadeɛ ba ɛnoa ɛna de yadeɛ ba yɛne arthritis na ɛha wo wahu sɛ wo nkaseɛ mu ayɛ wo mmerɛ woda nyane a wobrɛ paa nsa na woatumi asɔre agya wo naa so tɔ da bi mpo a gye sɛ wotena wo 30 minutes ɛnyɛ sɛ wontumi nsɔre wosisi wokɔtɔdwe wakyi brɛ mu ne nyinaa ɛtutu tɔ da bi koraa na asɔ wo kɔn nyinaa wote nka sɛ wo bɔde no mu mfemfem wo yɛfɛ no tingling and numbness no ɛyɛ wo wosɔre a deɛ wowoka ne sɛ ananse akyew but ananse ni baabi a nipadua ne bɔ nka yɛ sɛ biribi ɛnkɔye ɔhu sɛ wo naase taatae ɛba ne kɔ tɔ da bi a wadware awie koraa wohyɛ adwaeɛ na ho keka wo mfifire tew kakra bi a ne de nka bɔne bi ɛba ho wodwo nso gu hɔ a ɛnkyɛ na ntatea bɛtu agu so deɛ a ɔdɔfoɔ nipadua ne ɛka kyerɛ wo trɛmika ne bra faith homeopathic clinic wahu sɛ ɔbɔ fono wanom sonsono nyinaa still ɔbɔda so fono ɛkyerɛw biribi fabra faith homeopathic clinic oliver na yɛmmerɛ kidney issues ne nyinaa ɛko tia wo ama wapɔmuden nsɛm no atɔ ba ha nhwehwɛmu no sɛ chemicals a ɛkɔ yɛ nipadua mu no ɛso kyɛn brɛbɔ no ahoɔden a ɔde yi saa chemicals no ɛfiri nipadua mu nti sɛ wodidi na wonom suo home mframa no ɛtɔ da bi koraa ebinom koraa mpo deɛ ɔwɔ special liquid bi a ɔtwa ansa na wadidi na yɛnsusu ampaa sɛ sɛ yɛka sɛ yɛhwɛ alcohol ahoɔden a ɛwɔ mu ne toxins ɛwɔ mu ɛne mmerɛ dodoɔ a toxins ne timi di ansa na ɛfiri nipadua mu a wobɛhu saa alcohol no ɛdi wonya paa na da biara so wobɛtwa kakra ansa na wadidi sɛ yɛ awia sɛ yɛ anɔpa anaasɛ anadwo faith sɛ bɛhyɛ afidie nim na yɛ detoxify system no na yɛntwe saa afi no nyinaa nyɛ saa deɛ a mpanin sɛ ɛda a wobɛto bɔ atwa asuo fram no ɛnyɛ saa da no a ɛna mpafe ɛbɛsiw ɛbɛkɔ akɔtena nipadua nim ana ano aboa na yare a ɛde bɛba no deɛ bɛfoa enti woyɛ bɛrima no sɛ wo dwonsɔ no ɛkɔ ntɛntɛntɛntɛntɛm dwonsɔ ka wa dendenden wanka wo ho ana wo dwonsɔ agu ho wokɔ nso so a ketewa bi na ɛba sɛ akɔkɔ dwonsɔ fabra faith wanhwɛ yi a ɛde rɔba na ɛbɛto bɛrima mu da bia na ma jarabia na wobɛhyɛ sɛdeɛ wosi pɛ life no yɛde jarabia anaasɛ yɛde kateta ɛto bɛrima mu na wobɛhyɛ jarabia a ɛbɛha wo paa nti bra faith na kooko ne stomach ulcer ɛdi wonya ne nyinaa no yɛntimi mmoa wo fa yɛ numbers ne frɛ yɛn Kumasi yɛwɔ ahenema kɔkɔben 18 mu hɔ nom a bra na yɛnkɔ mmoa na adeɛ bi a ne wodi asie no yɛntumi ntu aseɛ mfiri mu no na stomach ulcer ɛne nneɛma a ɛhaw yare ɛhaw ama wo dwonsɔ sɛm ayɛ basaa wokɔda wobɛdwonsɔ 7 times tɔ da bi koraa 10 times ansa na adeɛ akye ne nyinaa no bra na yɛntu aseɛ ɛmfama wo na biribiaa ɛntumi ɛnyɛ kama number no yɛ 0244 58 38 59 0244 58 38 59 now say your Tigo line 0275 96 94 14 0276 96 94 14 yewo Kumasi ahenema kokobin 18 mo honoma twamikabra na ebeje ayaresa papa na yeguso ka kyerɛw sɛ faith deɛ wotie din sɛ deɛ daa wote no no adanse a amanfo die ensɛm ade nipa ɛka dodo ni nyinaa ɛyɛ no korɛ obi aba ne ɛho bia ɔkɔkɔ ka fi sɛ yɛyɛ adwumaden de som Ghana man faith homeopathic clinic ayɛ ayaresa bia sonko a other clinics no nsonsoyɛ dae ne wɔn ntam efiri sɛ ɛyɛ ɛhɔ na obi bɛtena se abɛka ne yade abɛkyɛkyɛ nsɛmu abɛka ne yade de enim ne de enim nyina because obi yare a kyɛ sɛ ɔbɛto aso a nti ɛhɔ no yɛ wadaje wɔ yade no ho ba ɛnyɛ wo na ɔbɛka wo haw yɛ nia yɛ de mfidie kyɛki di pedua no yɛ mfidie ahodo wɔ hɔ a baabi yade ne hyɛ bia no yɛ behunu na yɛ hunu a na yɛ print yade no yɛ hunu yɛ no de ama wo hwɛ bi screen kɛseɛ bɔ demo ɛbɛyi ni pedua akɔ na bɛto so na a check o how na wo mu nyina nti ba bia ɛhɔ no ɔha wɔ no na mark red na kyerɛ yade kora ɛwɔ hɔ na yɛtwa ho oduru dia mo nti ɛhɔ no ayaresa no
very simple na said na reverend eka no yade bi o ha ebedi ni padua mu a na asɛ ni padua no obi betena sesa ma ni padua no asɛ kura aginsamu we ni bibia yiye na afei na otu ana mu aba faith ya na nye wo mu a bi o ha na onte yenka de nyame adom wate yenka o yade no ba bia du bia no fabra bedan yen unya bedu wa de kan akoma to yam nya gidie sɛ de din no ɛte no ya gidie ne to gidie na mo na oba enu so no eye nkitenkite na adwuma eye no ano a edin eye adwuma kese na mesrɛ sɛ da me kasa asofo a agi ayarefo gu wo mu hɔ no sempa bompa am no wi a jano no mra faith na yema na duru ebeboa no wa ye huhumu de wi a wo de jana mra yes ene ye hɔ nso no nyame adom ye wasofo kukudam ye reverend ye divine church of Canaan ye sofo a prophet David faith ono oba obompa adwetwa ha oni nyinama nsa na edwedwa accounting kwankoma to yem na onim se obi o ha oba ne yade no onim yade ni nti no wono numru ahodo bia ma ne edi ni nya ne kidney no ne nansi atatai on ye adwuma kakra bi no abre eno na yesem mra na magi nupa mese o se obi ani de ni arthritis wapos kotodwi wachi kase otisi be mama ka che o se ansa na bubu kotodwi no e wo so kotodwi me yemre because o koto a the we are sorry e ye den a e ya se mai uma bi bai o so okunu obedane nchen a yeso no na so mu de no to mpa no so na mpa so kura akoda kura no bi so na wo ne boba no kwa wo dem a na se mba bibia eno ne so ba no ne so mu do beto so enyi eno nti de bia metu mema ne fo se me sew wo de oba enka wo ya de enka wo hawo waposo kotodwe wachi kase no wachi ni mu abi no man bi by na stomach ulcer adini nyache ti na ma na chi kase ni mu abi ohomia ne si ni mu na ne boa no dwa no ene nyame adom ni ho ato no ulcer de makasa yare boni because e ba so ma kwa ma oni di da so tia na eti me se bra oba e ba mu odru me se o se yade na ba oni padua mu a enu nti uni ahoto uni ani giem ukwa wade ase na ho fefefefe oba bi hu ne wedding pictures pa ne yade aye no a chese okunu no kura no a na ba mabu misra obra fit ne yen cheke oni padua no hwe ne ye haw ye ma ho odu ebeboa prostrate no ye betena bi e kan ho asem yare a ha adwen yade a se ba wo so abema ene uhia ba ma bi na se ba ma bi gina no odwon so na wo hwe ne nankokum no gina watim se ya opa no because ne nankokum no agu na mkoto yodum se obre wo gina wo ti na hwe na obre but Johnson so nyame anya ne se obebra ansa na Johnson na ba misro obra ye ma onu ebebo na esisi oni pedua obi de edu agu nani so ama pressure aba nani so ene nani ontumi ntimpo misro wo de mo fa mre ye be wo hye nani so ne yama ni nupa ebebo na esisi nani se Akoma na se cataract na se de tibia nani ni prunsuo wo de mo fa mre ye be mani no stroke no so ye guso a ye kan ye se obi aba ma ne ho ato no ti wo so foundation ne bra ye mani nu ebebo no ama ne ho ato no misraw ibia ne amo yade no so no nkyerɛ sɛ yɛnhwɛ yade bia yɛhwɛ yade kwankro pa na yɛba yɛ ne ka wɔsɛ because yade kwankro no doctor bi bɛka to tim sɛ yade wo di ayɛ kwankro oni eduro nti sa no bɛka ɔdo bɛto eduro so kɔpem so obewu yɛ hɔ no de nyame yɛ adom na abedu hɔ a ɛnam sɛ afidie ne hunu yade na afidie no atwa o yade no ho duro di amount no ye nipa be mo ayaresa ho number ne 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line is 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Messel say oyade no Fabra hinemo ko be 18 ho okobugo so station obogadan ni mu Accra Santa Maria Antiku Junction okota krade ayi wanaji police station in Champe mo amwo ko Florida no nyina mo nko Pale Junction Landry Manges Road e ho pe na yewo na mesre dem di twato no ye obi o ho a odukuru aba ha odina bedu ha na sempoti bi o ho a ontumi nka eni o be ma no be ma ontu ende wo ye ne dey obi o a oni akodu a onka enti e be sere se wo de oba na be kan no ankan ho mo ka bo mu wi a fa be man brain ye ne e be hwe na manedu kama enam so de na ba hanti enu no kra no de be ma be ma na ye adwuma no ye nyi usika bia sa na ye because e se be obi o be ba bia no o be ka bo mu na tese e be ma na ye solution e dey That's right. All right. angles. That's right. Okay. Yami Yami Eshamo pa doctor yeda mo ase papa
Faith Homeopathic Clinic and I would say one more and Canonani What Scientific Clinic and Diagnostic Services Dr. Nimose Bram. Now we are dear Bia Fabran won't was here and from our Ninjan came for a war one some day and a doctor Rebrim woman Nipanya warm a Dr. Nimo and Tifonichi mom Ewo Kumasi Aton Monaco Junction woman near dancing rubber and Canadian and crying a circle Photorama Dynamo a Bengal filling station and NS chemist Eddie and Mshem 0244087687 0244087687 Eve Labor Pad eba ma oba time bia aya guy I wanna chi no na ade besiesie ho aguma hodo mienu Eve plus na fe Eve normal eye kama pa ba time wa wonyame ahwe wa hwendwemu afa pad papa siesie ho ne mo ho ban emfa free infections bia ho ne bo no so eda fam 0244310620 0244310620 grow fine mojadro de want to me na no mo ato want to me ni die what one makakra bia na wo nem ayo dududu nsem ayo dududu wada na dwo no so de ade achi anu ayi se haja bomoden na wo sanka grow fine herbal tonic wo ba wo fichi kro na tutu sie na niam anko yie no wadro no aye grow fine herbal tonic ma na no makamfo eno nti wo mo fa doctor no Dr. Mensis wo Mensis ne beba e ma wo so wani agem 0244596532 0244596532 La Quinta Lodge ewo Kokoso last stop eho na benya breakfast eye kama ye ka se breakfast in bed dia ene papa eho na benya ede free afa wo mo mini ba kama ewo ho no wireless internet access any swimming pool nyina wo de egu akwam wo mo floor ewo ho no ma outdoor event bia no wo se bra baje na fa bodwa data na monyam emrem afa room type no benya double bedrooms and afa single bedrooms Kokoso last stop ene wo mo no bo nso eda form papa ya modern frame na your reservations no any booking 0531259741 0531259741 Rocker Clinic Limited one more Kumase Alaba Abu Station one money open Siko house no edian mhwem ewo na pakum capsules one di free buy ya emema anono biajeja one na so menne one mo tadua mu nyina ayeden janiki 442 ema no de asiesia himfie ho emema nyina se achesa then capsules wa wote won ma sabre wote pa sa heat wo ni padua ma onsanka bi medfagen capsules ya se abre wani akokora eko jogging ya bomode anom bi na entu ya bia wo ni padua mo no entu ase emfama 0248885040 0248885040 Diamond insecticide spray and kwa bo ho by friend tontom antafre once na mo anketenkete omo mutu ni omo ne namfom ni nyina Diamond insecticide spray and coil and e de boy ho by e de free wo mo ho anu nam enkapapa so ebese japa e wo dem nam se ehwam coil na ehwam spray no so ehwam eti anu nam a ekumwa no na esan so aboa eja nkapapa e wo dem mosquito coil no ehyemu mako edumienu eti mo amoyi ton ni se wi bi na Tonia, one fast one edo sopa 0592185548 0592185548 Danny Herbal and Trading Center ewo Kumase Ashtown emrom wamo eben Danny Farmer Danny Herbal Mesha wamo dia pebi na mo ho ba every malaria fever typhoid and afa join this home we pe no anom Danny Ton Herbal Mesha moja drop ebe bo ma moja no a ohu moja no a asanom aboa moja ewo nipaduam na asanso aboa pa mo atime didi ye afa Danny natural capsules no memedra yade to sisi yade ase asanso boa memema ejira wo na so Danny Herbal ointment ya disrasa rede no ani ema yaw ni joint yaw ni nyina etu ase ede mayen afa Danny prostate capsules no any prostrate anu aduro bomoden sawo ye be ma na nse unsuo guo no niam ankoyi a won sabe kan dre bi na afa prostrate na ebo nka ye no wode etu ase 0244364651 0244364651 Natural Ventures na Congo ointment efre wey any ointment ya wo bibia ni pa bibire bia betimi ayuso ma ba yusu awa himfie ho na ode pu no de atuase afa obi apompo ne pimple so etaje wo widie ebo so no na wo de bi atuase na akwada kakawurewure age ni tiri ho aboso no eye Congo ointment ene di tuase afa wo bi sent pa wo ni paduam no wadro eye Congo ointment the fresh feminine wash ma no akono nka tiatia yira enka abegina
himfia afa utate se wasekeka wo no ya na the fresh feminine wash wo de asiesie ho ebebo yi sa hawo ni nyina na afa himfia wache kama ema wo so ma ye no atimi adimom 0204616161 0204616161 quick credit investment kwaje besia eho dwo fa bia wadwuma fa tetre wadwuma emergency bia ba wo so nkura school fees ni ade ni nyina no ya bo modern apa bia na fa sorte emergency ni nyina we no ntwa susu mi account bia eno Ghana card na mom ni ahwe hunu se won mo bosia e wo internet eso wo munwumade nyina da Bank of Ghana na mo mutumi krata 0596920833 0596920833 eno ache ni ahya ne so na ye bi e wa aguna asa man bo modern kwa na fei hu problem ni nyina na enso ano emfama wo bia wo tu kwan wa hyase e ya onkrata asem koi na ye bi bebo apama favor to so uduru embassy wa na chese wo mo de afamu e de amam afa wo bia ya bo dua ya to aduro anase wadi mogafra na edi wa brabonya no ni nyina da kan se spiritual problem pa dia ye bremo bia bo no ho ban e wona na ye bi na kache free accommodation wasiesie baby kama e de abo bibia da wo free echichiri ba se beda na wanya huhum adwuma ni nyina kama emfa ema 0243134535 0243134535 ahaya kuma 87.9 FM akuma musem dwumadie e na eguswa e de so mwadama ye da ye ho ye beba sisia so me wo honom na me wode mu na abrantie bi ba se frɛ ne candidate kwache na ono obi na ye adwuma me kra na me nim no nti na oba behwehwɛ sister bi nti obebo me punum ana me pie ye me so atams ne tem bia me wode mu sa nti obo punu no mu na me pie no so hwehwɛ sister bi na me so ne dan na to ame de ne so no nti ma na ekɔ ho na me de me san wura me dem nti obesene no sister me daasi nti okɔye na kire no na sister no e ba me hɔ nwumre se bra ye obehwehwɛ mi se na ne je wo ho nti anka woni kunu di anka obeware na me si o me ni kunu beti me nimu no e no si o me ne na wa adwuma mu onye basabasa me ne no a me nimu no na mtimati nti gisa me so me hu na busuafo nti ampa sister no so eye se ebo bra na mane Kennedy na mane ma ono so no e ka se na busuafo wo krofurum ne maame ne papa ne nuanom nti no ode me bekwa akwakyia wo mu nti ampa no me so metwen no ma wo frɛ me ye se eda sei wode me bekɔ o maame ne o papa m ho nti me so me pa bibia mu adanse nti no me so me frɛ me sister ba akɔka ho na me nyina na wode ye kɔkyia ne maame nti odure no o se oba we na me mama me pese me ware no no ye se ne wati nti maame ne so busa me kura me firi mu na me so me bo kura me firi mu no o se wati nti nkomodidie mu ana ewie na wogya me kwan na mba nti ebeduru ye no na me so me ye se me so no me papa ewu be me papa nua wo ho no nti no this one so ko hu wo mo ansa na se bibia no a ode de se no kreda no ode ato timi ne no enye bibia e no se wate nti afi no wo wa na oba se wo be ko school nti no wo sere me sa tam so no medical wo me ne na wo nti o ka so wo ko school no na adwuma na wo ye no eno asoso na ode betua school fees ode bi beto books nti no wo sere me ma ni wie school nti me busa papa kwa papa ne ye se won de won je ne hwe nti no kakra obenya bia won de on famra me ye me ho ade de hia se on me betena asetena papa na mbebo na mani nti wo ko school no 4 years ne ye me fa ya mu papa that time so na menyim nti me ko twa scan no mo ye ntafo nti me wo ye no afa wo wie school no a obaaye no okrasa me wo ya wo so wo ko ba bia wo ye adwuma that time no wo kenya ase wo lagos nti me krasa me kwa wa wosia wo meto me wo ba me kwa ha me fa ha me yesei nti na me dwene ho a me ntia ase na me se obi a wako school 4 years ma fa ya mu me wo ye pampers ba kokora wan fa bia ma hoda me mai onhye watade da adanti na ya me sa nti me ba na me fa ka se me kona ma anto no kora na da bia so sa na wo ye ma anto no kora na me san aba nti me kwa ye no na me frɛ ne se ma ba beduru ni kuromu ho nti me frɛ no osia man kasa wo meto na mse se me meto okura ma ba beto nti ne me de ma ba e wa na wo ka kire me se an wo ba ne sei te obeje kwan ya be fa so abeko na mse kwan ya me fa so ameko de ma ba nti kasa ne nyemu no na me kwae ne menyi obi ani ho no me menyi obi a ho me ho nti ma me kosere ne nua ba ako eni o ma se me de ye aduane asi ne ho nti ma me frɛ no no wo se menya banku ne makuma no na mse mate na me ye aduane no wie
owi obedi die na ase ho na quarters nti na omo teachers on fa ho ni makoni o matwia ne ade a evangelist akwa ba biem yo pastor ye sha se fruit so be ma no wo say balance bi de wom 500 na no de why na adwene so obetwia eti balance no na wo twe hwe nanim se on fam na ne nyina nkamfu a asem o ewiase ya say on say there be am come say onya flow bi na or try so be resist ni ade a then you know say we differ because am we say no matter how onya me bo obi a ntro de ye the to so at least o be react kakra e be push you to at least clear yourself but onya flow bi na onya hu say or resist ni ade ni o bi ho a on pese obeya ya then na ma ayese clearly no say nipa no differ Kennedy your friend no ni o ma na o keka ne ade a che say on be so ram say bra ana ya from ya obi anu ni asemo sister na do aba eti de o kan say ya tro na say nyan say woni ne wo ma won hyo no o nja nkula no ne da kra ka so onya be eti o de ne say da bi me no the last time kra me to abian ma no ye nura then we can say asem sister and better na say wo twa tro de ato so na madini ho ya kire say de bi am ka say ye o me bi ho o mo ka say clearly utie ne kasa utim say sebi we wajimi uhuru clear say wajimi because they were question bi o ama say unya attempt say obe yi anu a na wo yi anu say de asem ade aba wa won so say ye busa Kennedy no Kennedy say nkomo ni bo nya no he was trying to defend himself but the we busa na say say all kasa nkula no opa onfa nkula emre no oyo okay na uyo okay before and say edan ke wu ye na nsa na fe do be okay strategy we use now no so say so me hwe kwa me ye wule nse meje me mana ma hwe me so say me mana better how they say automatically me hwe omo now did you take this decision before and say edan ke ewu and edan ke wu ye nsa na obo nsa fe dem kwa na mra wo it doesn't make sense na o say o dey accord of su o dey accord hen wakeke baby water trade de omodi bi pa na mudi bi no na ehye o modi ma mo no udi so ana wadi so osare aba baby mudi kan ko first no ehye o modi go udi so ana wada on say o end the communication no they o kan ko say July say on farmer August ya fe na baby wo entimpacho it means that consistently baby assistant na ko bi ano yamba wa ahyade bi esasa we den o ye wanya no ko baby before na wanya bato no to e to ru be ko baby before so sa argument na ya na mema bi na me o de bi amekese hwe o say doves for say on 500 na no betua sabio se wunyimi ya be ma wawo mamu miensa doves for na nkonko kire o say tua krachi niu 500 ema oba na eno no bajo utua 600 na 700 na ma doves we ka say wona wo ban so ye na hye mama say on to wajimi and these are the hard truth I catch on one tia say no this is foolishness ukwa papa be catch say wajimi because and those foolishness o mo kire o say say o hye oba and in one way or the other for ebia adansie sake enti akopio no ma catch say hye oba with 500 Ghana cedis no one mamu miensa what a Ghana that 500 Ghana cedis and Colombiansa and what is this what is this and Colombiansa now I'm a name about within a month ba kumpo that's one 500 cedis why is it akola ba ko pe 500 Ghana cedis a month na sa no kren to me no just like oba ni kan no those for say and Colombiansa no ma o 500 also ayo de wajiminti doctor for chere onyansa ayo de say ya ka cho say for 500 ma o ma amiensa we okay we comfortable and I think maybe 2 years ni men and how what kind of men are these what kind of men are these and when you tell them omo fi say wanu ya o kan no kwetche omo fi say na say ya na babo bra dia o da che enye o say ya na Kennedy be born bra I'm telling you that nye if you say hey you for be anto ama you could see sister were difficult and men from where I sit and I see say and you ma Kennedy did not film and I'm why by and you know because Nsem o catch ni nyina emu de he na why so I won't be a fool for the next time I feel if I'm crap no go jinu asasa ko no de am onye
and to also see the boss men for me man mawa you don't sit there and say what is it they want young men who know what was for so be so on the baba jaw Master Kennedy say dia kem no ama omna metue nyina say wo say ayi for sem tua 500 now for me on for one Ghana crown so because what is also baba be chiwa to ma ya te na emum wo te so ne eno de na and the one tomra but you can hold ya watomra you see how low and nagre what say so now what they half bread sister you know eno de one tomra but say who the big count there and the dogs for say and tell you watomra you see how foolish some man can be Kennedy the akamu biara je make sure say beje the akamu biara so if you say oh any other allegation being tia and don't you want then you can tell us but so we any idea Kennedy the akabiara there as say waje to be 500 no how the so we are okay for 500 ebra August and 2010 but more than actually by Friday the next can go 25 what shane da was say Friday now the ababa so na ye hwe forward say September so betua o ma de wa ba hwe omo anyo obi kwa na se nkotu fo sa hwe oma ye kan kwa was me kwa no say nyoma kwa koya 500 committee me dia be so then you say you are now taking up the responsibility say me ye bema na odi o se dofso na dofso for no ko bu so mo hwe omo ma ko no ko bu so mo say omo hwe omo ma no omo hwe omo ba enkola me ensa no ko bu so mo say 500 omo de ko ya ko bu so omo so these are things that ebia wo bana nipa na wo transe no hu se bia no memo de ma na bia onu kotu amount bia memo I flexible amount it doesn't mean say it sounds say hoye court and say whatever you call it no na o person say omo Canada no one even if I'll get more than that you don't think like that until Kennedy brabiem na ye no ensim komya na bom de so be hwe ma na emfa so bgemro ama me da se pastor me down so say nana ma ama eto da bia ya na emaya memobu oh se me ankasa no se me wo sika te se ya no mo an ewurade Yesu anka me da bia anka sika da ha ema ne bi wo ha o mo ba na se me bo mu dwetire nanki ye bo mu dwetire ni ye bo mu dwetire na sika no mesra mu akodi mu nsam no mu mere ye na ye mfa mo asafo mu mere ye bi na mu hu wo mo mu hu wo mo ba ye adwuma na ye no da bia ye hu ye be ko no mu ho bebre ye be pon mu gu ho bebre ye ba so o mu gu ho bebre enti sanke ye benya pa mu anyame adom mo no ye sra mo ya mu hu ye ha mobo mu hu ye mobo wa ha afeshona mo ya doye no ya doye na mu hu ye mobo ade chi ade se bia wo bi si ogina ha owramo ha sika wo bedie ne sika ketewa mumre ye bi wa ha ne bi pe kakra de aye bibi because to de bia na mera ho to de bia na mera ho papa every say oba sorry a o de be manam ha eye die ntia sister ya obetere wa bodam o modam na adwene nseye wo hu no na wo ye kama wani je ne ho wo bo oprumo opie ba ya na hu say yes oba we de ne sunsuma tome so oyo oba menene tina ye yi ana wo kika tumu ana wo de wa de ko ye na ade ne ko she dem na pan ana yinsen aba mo wo ba ko mo wu ye wie ye no wo hu se wu ko school wo se hwe no that time opamade na wo hwe no wo hwe woni ne ho nkola ne nyina na se nyuma mo ye den na wo su nyame ahu mo ba wei ese obi na ye nhyehyɛ ye ma wo nhyehyɛ ye pa ese se otumi di wo baabi na obi a kyerɛ wo se ese wo ba wei bra wo ma abra wo no de wode ma ne madie no esene wo die no mu 10 times besene ko hwe wo mo anopa ebi hye da kosi ye masku ansane ya besena betena dosu ho ansane ya besena kotena ye nwuma mu ya to ye boase ne atoto nuane no de omo de ba chele afternoon lunch bag lunch box bibia wato ne boase de o be chele wunyansa no wono ne ba no ko hwe de wo ye no
hwe omo na insi for mumpo ena dadi ena mommy dadi na nim na wo kan wasem che na wo me kofa ma wo school wo no kofa ne ba na so te wo kwatwe ba ho manso ena wo kan say me si me na bi me ko ba bi me ni di nkomo na no wo he sese de nkolo na ya apon nti me kwa kofa ba mo me kwa kofa me ma ne wo school enti wo de ko me sraw adafoforo no no waba na nkomo ya twetwe ni ato aso saa nipa na wo kɔ ne hɔ no wo hunu oba nso anu aka akere wo kɔ wo kofa ne ma saa nipa no na ye nhyehyɛ ya ma wo enti wo adwene na emmo unyansa no akodi ase enti me metumi aka akere se boso me ma wo ma 100 Ghana ada me tikem na me raho ba ma na ai fa me kodosu ehokra de wo kɔ ye na ni aka akere sika wo benya bia adwuma ba na wo ye mateso na watch for 100 for 50 Ghana na watch for 20 Ghana bra ehokra de 50 nam de ma no ya bete so about 20 she nkomo omudie na chese omu se eho no afo ehwo emre enti eho do de wo kwa ya bete sika ne so de ayede amawo eno ne se me ka se duma me ye nkoyie bosome ya ma me 50 Ghana enti akora no menya de bia 50 pesos na ade ama no enti eno anu no bo se omo age atum ani oba sore ko ne ko ye adwuma ni bi faboa okoye unu madwuma ma aye se mai cheke ka wo mo boni fie more than dia wode mo nkona na ko school a ebeje wo nsem paste wo na woto da bi oba nu nsu a wo na woto o ko toilet roll no wudi nkona no omo wan se nkona no mi se nyina obi a sori obeje se me na wode bedwade e na o kasa o mo ko toilet kra wo mo tua ka chese fie no mo tim toilet ni fie ho obetua na toilet wo mo kra wo mo be pepa mo to no the wine na enkoto nse bi kura yusu paper no wine na enkoto mre no na nkura ne fam paper wo iti se ekodu se ya na ha adwene obey wo ha adwene pa o se bi o se ha adwene ni nyina ya ba ma no na e ma na ha adwene wa ma na ni so ene kra o ya abodam because aho kire na boro ne so atara so ma no adwuma o ye ontumi fa sika ni bi nsie unse asa wo pomade na wo customer na wonya meje ya na kakra bia hello wo wa he bejo ne ma no na wo de meka na de be customer no obaji wi a entadi se gu ho bebre o mabiem enti wono kra no wo ma na ese ya adwuma no wo ma wo bai wo se ya adwuma no enti mesrawo medikan ka kira wo se enne ye ni x child wo ho se enkole ya wo see 2 years ni wani wa sama wo kan 2 years ni wani hunu wo mada teacher ni 2 years wani hunu mada na wo be da tete enkole yi enti wo ba ne kwa na de ni nyansa nkoa abra wo ha wontu kwan wontu me ne nkora ne nkasa na wo te de ahi a wo se wo te panyini no ya de nketo ne bebra wo na panyini na ka ne maame ho because payini ne dia wo suma na eyeyie otu ye ni pa wie won 13 wa ye ni pa wie mam se wa to ontumi twitwi mprapra nye ho nkwade ba enya aduane nyina ma ye medi otumi ye enti wo 13 years no age no na chese wa ba be somo na nketo ne de watena maame ne nchai yesrawo e ma ye mfa nyansa me wura wutirim na wa ba be ka chese ya no nye ya na mmom da ache no wo mai me ya se me ko me baby no mo be hwim me bag eno na ha me na kanya sa ade anka bodam ni abodam aso de tinifie odi tinifie nka no ano no na mo na mo baby no wo kwanchi pa eno na be ma na aya asem no no wo hwim kakra kuta wo na wo se ba bebra betoto enti se wo se enne me ko na 2 months enye 2 months ye ena me mra wuska 2 months ye enkura me yensa 2 months ye ena wo mre ne sika eno ne ni problem no na kakra ma me ka che ye nua ba yi so se be me woni ne sha ase a che be ma no yesi ebesi wusu a anke ye hye wo ma uko ya wo je kakra no hu se sa be me ya woni ne eguru sa no ye ne nworo onye obi a ye ne di agoro oni tiri mu ode na nkasa enti hye wo ankasa hoden woni se dan na wutim ne nya wo dia enti bomoden ye fra bibi sika bi wo ha ye fra no wo fa wo be ka wo enti eno no ye mfa wo no ye de ye be ka wo
wonim sɛ dan na wuti mu no bɛma we wɔbɛma wani magu ase sese yɛ sesa woni ma wɔmfa ho sese ikura yɛ nim baabi a wɔhye sese yɛ wo so busa no wanka baabi a wɔhye sese yɛ sesa woni ma wo kɔ he nanso wo hyase sɛ sika no adwuma na meyɛ no bɛma sese me de kakra to hɔ na ba se yɛ tumi a ma yentem e de boya soso ano efi rofo bi ye o omo hwe wuti bia ni mu akakra de mema omo bia omo som eti yetumi tina fiem be 3 years e bi tinam 10 years 15 years 20 years no mo da so ti fie o baka kra baka se fie ne ye omo dia eye omo so ma papa bi omo de te ho omo nya kakra bia efi raje to ho na emu eden efi ra ne hwe wo a obaji kakra no no ama no ma atena wo so watena wa menne ye yi wuni ma ato agu ene ye yi wuni ma ato agu ono so na gina ho keka kire ye se akọ ha dan na me ho kire me ena me ko ha dan 3000 ena ma ye hwe ena o se edi wo ho aye de agoro no na nka wo ba bia sese wo betena anka die ba biem unse ba me ya ushia no wa moa nti nka wo bo obra sese ye sese wo ne o ma wo be ko hin nti eya na eye me ya ye nua ba me nyame nka na koma kanadi nyame nka wa koma wate na nkura no emo mo nkoda fom emo mo nkobre na ebe kan enkura wan hwe omu yi a da bia me ka me sese nkura wan hwe nkura yi a fi se boni ni omo ho enti se wan hwe omu yi na omu sugu su a wo bebre enye obai na ebe odua o enkura na ebe odua wo tirim enkura na dada pa ntu odidida nyame betua ni ko enkura no omu di nkomo fokin ene enkura na omu aba no omu adwene mu do minima de dia me ma omu wo school mu wo ana minima de omu di no wo enipa yam omu adwene mu du omu di nkomo nti se wan hwe yi a enkura ne bedome na mana bra na enye maame no eye enkura na edome no nti won sai mon kontene na omra mehwe na chi na nyame nhira no na enkura ne mo mpaye pa emfani na chi ama me danse na bia ma ko wo bia ye chia no chia ma ko sipa na enenso so ansa na papa bebe mo no yanka se colleagues mienu mu a na ye omo awoda ai 20 best 20 best 20 best mid morning on a dash. Wow. Tony Angasa or your fresh. Oh, fine. Oh, yeah. Tony, I mean, any birthday. And entertainment 360. And is in Tony, I say happy birthday. And I have Papa back on so Tony. Papa security, yeah. Tony. And I woda and then I woda papa my photo nyina asa ese se wo ka kire ye exactly twa no ba ye twa wo ba ko and papa Ishmael ko twa no last year then Ishmael ya keep to ho ya keep ya dia to ho papa nyame nshira pa bo gate na no said usi boy ho ban no oboy ho ban o ja o ba na o hwe wani na so o bisa wo no ansa no wa mo hu ye no ena me kan se wunya ni pase papa panyini sei na wodwene mo ho a wutumi twam kura wutumi igina yie nyame nhira ho papa nyame nhira no mo ankwane ahoden wai na da bia afajeje yeso saa papa nyame nhira pa 20 best ne da Anthony happy birthday ye hi alewa ye de bebro ye de alewa na na kwa so bebro wa evangelist ama ene ukuo ne me Canada ibia tumisi boy na fenze Kennedy kwa chikeke ya se Kennedy fo nyina nim nyansa na se we wa beto Kennedy we nko ade ya se atiafaso agene na atiafaso scratch ni wa njini ya se sakwa mi hunu bi da ye ka no kura nkyere onim nyansa krokora buku na na minim buku kroko suai na school na wo mu so nim de wo ye tini ye se wo ye storekeeper kwa adwene we mfa nkyere nkwala ade ye de hwe aduane so nti na dwuma se so wo ya no se unu obi be wo na ntafo na omu kra na me yem sa hyehye ne obi ya na nyame dom ne sa kyede no na awrade de nkwala bi se abrewo na ugina ba bi to boba park so chese wonu no ho ade na nsem na okeka no from the point of view no menyini se woda kora so nkwala no da ha no kra na ma me send the first signal enkoma oba kora wanya ne sesi ono ne te no
se boy na ne te no onim nyansa enti wadwunu ya se wonso wadwunu se wanya oba wanya bema oba hwew oba yewuse ya misrew fa ho adwene wato miensa agu ha kapreba na bema wo hwew mase mu calculate ya wo se o man se 600 and no ba ya te so kra David drop to say me man 500 ay Kennedy drop to say ana 500 ubetu amu 3 Akoma FM nyaka 2 ana shawto ana de drop so anhaw when de ka say for 6 ana de David ana utu asisa an ride ubetu me mama kan kire mama bi mama na enhwem kwara no wo me na da che wo so ya de ye ne na mabontre no na machine sina pampam we Kennedy sa no be da che na machine so na pampam no nam wa mpache nkola taleto nkwanso no mini mpache o ko so man hwe nkola taleto o mba pache sa fi so man hwe nkola kama etua school fees no not dam yase not nsanfu ase not to ayambia so na ma emanu a wo mu kunum ehwe nkola no mu mu nsema wo mu pau na kuyeka wati wa me kofa nkola no wati wa me yese na mo ya mane ya fese ye de makọ we nyina o wode ne bucket wa ba ko makọ ne pitia friend no esesa ne papa fo ne bapa se mema doso anuti wo ya oba na wukunu wo hwankola wo tua fees wo ye weyi na wo ya ba wo tia wadase na wo jimi ti se de Kennedy jimi ya mo ni mra ho so yo mo ni mra ho so na ma bebre su o Akoma FM nyan chesa nyana sam wo so obeda so obeta so obenne nyana sam na ubo mu se be ma bi yesa ni ma we nyina enso ne yere mfa ne nyewu o munu kora na sade so sande ya wona sese wo ye na misramu emmanuel musu mu jimi ti sade Kennedy jimi no munya very careful na da be mema na ni so no wala ba bon sama man because wo hwadu be ka sa won so to aso okay enra me kan sem bi se be ma bia ne kwati boda mo nkwasi asem ni jimi nko a wọ́n sẹ́ Kennedy kọ́pẹ́ gẹ́lì yàmọ̀ obi ẹ̀pọ̀rọ̀ náà wò hún sẹ́ wọ́n hwẹ́ wọ́n wọ́n hwẹ́ nínú ogyina na ẹ̀nà díṣẹ́ àti ewúri yẹ igẹ́lì di mi nyana wọ́n ti mi ama wàdánfò náà akọ́ n'ẹ̀tí ama wọ́n sẹ́ wúpẹ́ nsuo ẹ̀dí ẹ̀dùn mu gya no wọ́n ká kyerẹ́ wọ́n sẹ́ onímọ̀ di o ọ̀nkọ́ skul o no problem skul yẹ sẹ́ ẹ̀nyẹ́ ni yẹ de bọ́ bra ọ bẹ pẹ́ndì náà wíyẹ skul ẹ̀nà wà support o. Wawie wanya baby agina with your certificate me ama no kro wom nyina ne se girl wo match no bio it's a fact onyane level onyane level o match no bio untino se wo ya no clear no manoko ba hwe mai wo ba no nya level a hwe kan ma me ne papa enti mu ni ho mo busa mo nana no ase wo jin kolai wo ye den a wo de ma me te wo de bebre no anasa papa to anani ma minu edi tiwo enti wo freka na busa ne se na me nanom kura wo mu wai ye hunu wo ma che wo mu te sei fi se ye den a girl wu ye maso beti wo first one maso beti second one intafo enu kwa mbobo se ye ba na nyantafo enti de akosu mo busa mo ba no situation odo obi ba fam e ba se dia bata ne mema ne yama me no ma yekomu din ene won te hwe wo ma yekom naso ko bai na huri agina ba ma ikon so ene wo di na ni ka ne ma me abo aboso me ma me kumba ba ma me ma me kumba ba na no atwe na no abia na nye we bia ne se wo se ma me no kura timbe kan se wo ba no pesikasem ma me obi di ba ya obaba yo obi di ba ya obaba so wo se ba ma ya santi amambre no time hadwen na wo jase yan fan kola ne mbro girl why no wade Akoma FM why no wade ne fan kola ne mbro ana why no wade onye no wade no kwasegu wasum ni empratwen wa guma wasum nyina wa fan kola ne man ne match na nyame be fan kola okay na da chu mo bro ye de roba ahya wo hwo mu a wo dun so fam no
wobɛhia ntafo so mmɛhwɛ wobɛhia wo so mmɛhwɛ wo tena hɔ na to ayam piara ɛne me de kɛ ebi wo mina me de bɛsɔ nam de aba 500 wani ngu this nipa ne chi mu adwene a learned person like you wani ngu nipa ne chi mu adwene ɛkyɛ wo sɛ hwɛ wo ba Jimmy Papa medase pa Power Specialist Herbal Hospital. Ese bomodian bra hepatitis A B C D E ni nyina wo mo anu odrom afe wanya sciatic pain wo to ase ho no te se eya obi ne nam hosa no am wo de be kwa wo no makachi prostrate ene de ne kase ne mu abu emfa ho ne ba bia wo kase ne hye mu abu wo de wani che mu a Power Specialist Herbal Hospital wo no e to ase afe kompo e na aye wo a aye kase ama afe de che se ye kura abro so wo de fa ko nam se ho de kompo no wo mo etenete Kumasi branch no ewo feyi ase Lake Bosom twekwan so a ene Just Bro filling station ena edi enimhwem 0244544422 0244544422 Kovi organic tiger nut powder eya tadwia ya hatani ayam ne kama won my ne powder abage ne kama eti won mo se bomodin a se obepe bie na wadidi bie na yedibi pa ntie ni mahoode a ewo mom wota di a ebo ho bandi free ya wo bebre ho nam se vitamins ene minerals ewo no edosom won mo ade vitamins A B1 B6 ne ade nyina hye bom ase ya atwom afa wonim se atadwe de se wo ye bema na wakono nkate no wugya ne dunduma wotari a eboa ma ne pagya ema so a wakono nkate atia kwa kire no wotari a tadwe a eboa pa ama ne nyina eba kama ɛno to on my ne powder yi de ma ne mema nyina ye ni bi woni ema nkora no fo nyina obi a betumi ade bi wo de beka waduane ho nsuo ne nkwan aduane ho no wadi anya san so a wo pa nsuo de no pa bia ne anwumere bia no a na wasa powder ne bi ade afra no wabo woni a anu bia di bie no edi ho adanse se eboa pa 050540 8862 0505408862 Home Sweet Cereal Lego Mix Tom Brown wa ede na wo mode aba edwaso ano papa wo so de wo de sakakra bi fasi jaso ne kam na ehwam no kwasem ni ehwam pa esi jaso kra wotini hwa na wotim sampa Tom Brown ye Tom Brown emo kakra soya beans kakra na wheat na wo mode afra nti ede ehwam wo sakakra bi nso a na etoy bebrebe wo wie nso a ede se wo de milk ene esikyire ne woni sa no a wo bedi pa akamfo enkwada na esue de die no wo mo ani je ho pa na se ede mo ho ne nro no so edo 0246697358 0246697358 3P garlic mesha garlic adronwanwaso ya ewodwaso womo ene habama enso afra eti vitamins ene minerals no etamuse yi atwom ensuo bia nim ya fa nkaja eti se bi ka wano se atum se bibia eye natural Waba fibroid other ne case 5 eda oyam ma osanka 3P garlic mesha ebe yeba pa ama ni pedua no ade no ho afi wa fiche kro no te ya ne ma nkoyie wo so de na say pressure yes wanya bia edura mekamfo ede ama wo beto pressure so eno sugar level so kra ma oni pedua no ade ne ho eye 3P garlic mesha 0201 00 0021 0201 0021 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center eba no wallpapers a efe designs ahodo jeje na so a walma kwachiri nkrofo ma so e de bia begu o man Ghana Kumasi ne nkran e de wallpaper color ne design bia wo pa bia no Alaska se betobi na betubi nso e won nchen wo ma san so eton stickers TV strips light air posi chemicals waterproof chemicals afe bed sheet and blanket curtains ahodo ni nyina Alaska Star Enterprise Tombi Kumasi do Mrs Anoche Plaza Prudential Bank Dainwa Emom 0268419596 0268419596 Daiwood Herbal Hospital Sashinin Roni Enie Daiwood 360 capsules aya oni ahodoto adro tatahwe aya topa ye ya obemene ebetu ya ne nyina ase na womasan e de Daiwood ointment e de aka ho se wo mene topa ye no a wo de joint no ene ba bia wo tenka pa se ya ne wo no fa bisrasra honam no ani eya oni nyina bedwane kura ama won so wade ho afa wo mo wadro bia ye fra no Daiwood herbal mixture e treat malaria ntempa no a wo abosumi bia wo treat malaria
no mesra bomoden se obeda won sa no na won sa aka dyewood herbal mixture apemfom enkwada nyanya mfinhya dumiensa ena fei abaten bon mankora no fon so ehwe hunu se enura nyande se mobetimi anombie 0201681717 0201681717 akoma mu sam dwumadie eso ne agi number yi emeda me home ba ya afrafo ene mo ena edi dwumanti wadwenche no very necessary bomodin fabra na ye ho won so wadwenche 03224 98035 03224 98035 0243 114497 ye baba sisia bi wo ho no mti wo ba dem no wose ken aduane wadi awie no wasu ya ye bibia awie nti na se mi papa afuo bi ho nsensem na ye ka ewa wosian na no twere ba fon te sade wati hwi na bra na ye no wose ade nti na odidi na temo ye ba fon sei wosian maka aduane kronim ye wo ye ba fon na bra na sie nkasa ene ye meka ni wayi ne nsa mani so to wa bome ti mi ba ye no mi ba jiji ade da ho ena bra ba ko ben wose ya na ade ne wampa ne de wo hyede mu te nam se mi yare na me ko mi kunu no ho na wa bome ena wose ade enti ho no na ma bra na fafu ena o frɛ no wose na ade na wo yira ba na wo bo no wose ai ma bo no me mpɛ no na me ni obi kura anyem se nipa no na me ba be wade no enti wo de me mpɛ na me sisa ene mati ti ma me de toto nkrofo bebre anim enkwara ahwe so a enkoma wo frɛ no a ena me ni sika bosume so a yetua ne kakora no wo secondary school mu ye storekeeper yetua ne kakora no wo se yentua ye na me de etu ne maame anim anda no ba asem obeka che me se o maame kora se me nye oba esese ye wale me na me pesika sem nti maame fa ka na me ko mase ho me ko na me se anti asem se ne ken na beka kire me na me nti ase na me se me bebusa na me ho kire me won kwala mu kwala me ensa me ho kire me fisa me fa no onto atade da school asem nyina waje agumi so enti no o ka se no ye me na kakra me ko ya maame na me na no anka word an kire me se bia se enti na e ma me kaaye mete wasa din be 2 hours na me sori ye na me bai ti me bai still me dia toto nkrofo anim sa na me de ne kwa ha still me nya no ye bia me so me ho kire me bre enti me wa no ma na me dan eson ye na me ka kire wo se ken me serew dan no aso dan wura ne se o gi dan no na dan ni nwunu wo se mate mi wa so me de ukọ ba bi ma ebo na omutwa omuma wisika se manti bi 0350243114497 0243114497 akoma mu sam dwumadie eso wadwenche ne se hello wudini baby akasa free hello bema na wudini baby akasa friend Kennedy na didi kene ni pacho kene di ubita sani ebe ni pakro me se da mo fu twa me pa mo ka se yemi okay enti wai ege me se o media me me ma ubita sani acha po pipe mo me ka cho nti nyame akacha ma fo se we kene di lobito be si adam wo repo nti nyame kene di no se ne ma kene di fo yema ma esre no why de ma je ma ni se da ma se pa mo ya juma yeah say hello baba na udi baby akasa free ya ka sa free sabolo okay udi yetio Frank okay Frank yetio mo ta cho bi krema je kakra o se fu bi ya na oba ho na mo de den to boa mana tene ho to ni wi ana se mu jano kwa wi a mo ma ye nte fi bi ana se ni pa no mama me kan bibi se o na dia na ho te sei ana ho ye ana no nya nto me jina so na we dia metoma be me na we dia wuntie ye na obia ye behwe na ne ho beto ni bia ye kama ye babak be kan nyina kire mo se eni pasmesi ya hwe ne adru sei kompo die ye de ne beto ho ama obia hu sese ya na sese ana Priscilla die so ye sabe ka kire mo se nyamia dom first operation no ye wie aka second one no na no 3 months time na ye beba be toaso enti nyame ya dom na ma ko beduru a
na ye de ka ho no aye de atoa so enti no for de let's ku ana wuntie ye bibia ye ma update wo ho bibia enti na so bi ekwotwelem tena be man be da no wo pene adenti na before na be man ese ne pene o mebo mama ne na mu ne be man nyina ntra se nya ho hyehyeye o komu wie ne mmoa ne wia no be ha ya adwen adenti a eti do sani be nyina mo ntra so be ba be bu mu nyina mu o do silence. Hello, did baby agasa free. Andrew Shuleka. Andrew Sietio. Na yeni ano o pa je o ko twin pana yem la oni me bo mama yana. Aseme do ka mun fit abli. Ba yeni abe manu hyi na wo hwe ne ma no. Ye wo ye me fakun. Sister no hwa ti se wa bren kula no pa wa wo hwe ne Ghana die ku. No apomade kakra na wo de wato wa gri. Wa ba hodo ma be ye duane ma wa ma wo no na fofo se le duane ye de menu le beto e kire se wo fa no fofo na na mutie no wa ye duane ma wa ka se dia trenda o pa fi awo fi wo no mutie ko ka se le duane ye de o fi ye pa sa se no aka se sister no o mpempe so bi no mu ko pa ni chew ya da say hello good afternoon we didn't baby agasa free pa to mi dia I am good to comment yo alientio táwọn ọlọ́gbọ̀n pa ọ̀pọ̀ ẹ̀ máa kàkà àkànṣe fún ọ ń ṣe òye òbí ọ tíkè ní ọgbọ́ dìgírì ó ń ṣe báṣọ náà yà dùn níwọ̀n yà ń fa ǹdùn òbí ọ̀nà ọ̀yẹ́ sìkà bàbá tó ń ṣe ọ̀nà kan yà bá tó sìkà ní wẹ́ẹ́ bíbẹ̀ sí nàbẹ́ bùwà o òbí ọ̀nà ọ̀dẹ̀ bábà àtàṣe jẹ́sẹ̀ wa ń kásá ó bùwà ní kásá mpa yèsè ẹ̀ǹfà ọ̀nà kìrẹ́kì ọ̀wọ́ yẹ ntì ọba mi sira mo mo nya wo se nkyerɛkyerɛ nkwan yɛ fa so sɛ babudo wɔ de wɔtuma wo ba na ba de ba te nyansa ɛbɛ ka yɛde bɛhwɛ akora na oni bi na mo mi sira mo a mo nkyerɛkyerɛ no ɛwɔ nipa bebree hɔ saa nti mo mboa na wai yada say hello baba na udi baby akasa free interior open it you Gina mo ya de fa but the problem ka try most of my cases ni na no ya mai ni gina the edition saka we share my cases ni na 60% am platform 60 to 70% am platform nti ni de nkanes so se e fa so hu se ni se ni na mo bua o ma fa no se ni get ready na ma wo mo se be se bi asa mo get ready na ma wo mo nti se me ni nkanes so si ni se tanka be ya bia obebia no ni bi registration fee bi kakra e no so be bua ma wo no mo mplatwe pasa no na wamit na jana ne taso muso won na wutumi hu se wantimi hwe ne makrakra no obo na obeba mo radio station no wutumi radio obeko all the radio stations e woga na nyina asamba akope so ne mkire no tani meni wutumi se binimu de strategy bia marketing strategy a wo de wo mo no etista ni mo de mema de na me kan sanke be yi a obi a obeba ho bia no charging the big crack. Yeah, they just here for Jumana. Oh, by your side, Jumana, my over charge. Hello, did baby Akasa free? Ludiane Anusika Abrantem Casabri Atusu Extra New Side. Okay. Ne papa yo kasa ya make us say Yamisha na papa. Mania Jiwof. Kese no kwa kasa wi en met me man Kenya mi ya wa kasa papa. Na Nsem no kan no kure trodo. Because nimpa no oba free nti monhwe so nimpa ne bana 50 cedi kura mo ba gi a ebe buo no so kura be ma enkola ni bi ho a ye de o mo ba o mo bo so tika ne betimi ya masa enkola no ne de ahwe o mo school nti eye papa na kakra make ne say sa nimpa we ebe si anu ska branch no aka kire me say ai me ni ba nti adwen bi ana me so but no awo a won hwe ne ma won eye na me fancy
ama unse aha ye TV o any radio enti enye se enipa no obie ni ho a bibi ha na obesori aba ha enye beteo ye de we yesi hu wo mo no wonti ha bi na nka woti ha enye bete ebi kura badwane nyina ebi badwane opa no adwane wo hwedi aso ya mema no ko enti wo ba na wo mu ba enye easy se wo bi ba betena ha saa wusu ye nipa bi aha na wo betena no abusu ehwe no ewiase nyina ehwe no eye easy saa chese na bibi ha nipa kro nipa wo hawo yakoma mo ne amo ani fa no kre nipa wo hawo a part of social aspect of course a social aspect enti no se wo ka se nipa no so ade so no wa bedura na wo se san tue sika yes no ya kwa so le da ma ya eje ya twa ya hospital uni ma na omonya tiefo sa te se musa ma bi mu ka sika esa bo bi dwetire die obi timi firi nkan obi timi firi wa no ama baby obada baby kra babada hotel nyina won enti de be sra mu chese be obi o kra na aduma ko no mra ya wa hase e bo nipa ani team no wa hase wa mo bo nipa enti esra mu registration ne de ye ntube nye registration wo de wo hawa biswa no yes fa bra registration wo mo fra chiri ba ne nyina yes mo fa mra bebre be da hotel ne ade nyina company na e bo wo mo sa kwa enti mo mra papa bi ka se ya na ebinum kono nam asemba kokoro ne nam baby aha wo ba yesone so hwehwe kire a ye frefra sa ne na adwuma se ne aye nim ye ho na mfo ene de ya wo free ha na e ba ho na yesu ye free ba yesu ye free ba bi na ba ha enti ye hunu ba bi a to ne ye ni ya so ni asem enti se ye hunu se aha na wo free ba ya ye be wura ho ehe ne na obi wa asem enti se de ye hwe ye adwuma na ye no ye sa na ye hwe no ye te ha no ya adwene ebo ye hwa adie nyame adom bibi kakra so ye de ewo ho enti ye sra mu program na ye ne soche pepepepe ne ye de abramu why hello udi baby akasa free hello baba na udi ni baby akasa free medi ka free hem se pressure man ti anti mi che mu nyina ya joso na Matthias Sports Screen Kennedy dim da sana o kana mu ya na ko am se mo bra mo bre free 12 o'clock 12:30 abi do am se mo nyamre we e fi akoma ya gene ho na nsa o da ya akoma so o da ya akoma so ne ya gene ho na akoma e da ya akoma so ya da na nipa na ba wo se charge no no obetu ya de wo so otua yes remo akoma ya no fo ya kan sem odi ba e mo wo se de bo no omo mpen kwal omo hwe ba na omo tietie ma no so be ba wa ma ni bi obesa ba no be pa ne chew eni ti no mo yesa no oba ye obi e be ma okay oba ya oba ba se bi predia so ko wa nya hwe na mi adum e be nya bi e dia ma omo hwe ma omo wa so omo hwe omo yere o hwe ni ya e ma ho wa hwe oba be ba ye kan oba ye dia be ya kan ya da se pa hello ni ya be mira ba ho le so ba na I jump for bluffing omo house na bi ka wadi en council be ma ya makondo na ya wali ni kani cha dai na nomba na omo Amsterdam mcho pa na mi sa ko pana wo so ngene cha pa New York me chiaro na mi ya ba ka mi kan je bi nya be mano ya u be u yeti che ni pa waji nwa hadie na mi hunu nya se bi awo yo ya ni pa we o se me e bi ba ko fu ada o mi je fu fi so pa mo no ya wo so ma mi san ko ji ni he wo na ko pa me ba je wo de ka school fees ade we ka ti mi a we nya ka ti mo pa so ko salashi ya bi u bi a me chawai makrao ya da say hello udi baby akasa frame ipa cho mi na me kan so me bi agete ya no me kan yi na me se chitai ni so o ni pesa me chire mo ni na me se e mo ni ba mo bo ni na e fine but it means say fine be if me money na it means then can me catch to ni say enkwara no so de bi ni mo ni sem de ni se me kan so de me catch ya na me de me ba me acha se mo se enkwara no se mo ada se mo ni aban ba ye se social welfare mo da mo ni enkwara no ma aban no o yes ni se ono no mo ba bo mo but o mo cha di o mo di ni no se
mata de bi na nya nkasa on ma ba kyerɛkyerɛ mu ni di ya sɛ mama ni ska mama ni si ma mo de mo bɔ mo yɛ nyam bi ma pa bete sɛ bɛ yɛ mo mu a mo nyɛ nkwara no yɛ da se pa hello yeah miura Doctor, we are the Marco de Pukuni because I told you, Marco, and Papa, Mamma, and Nsem, and his name would be it will be by he ain't out you. I want you some afternoon, and no the cable, I want the Banama Cabra as a mobile, not a Musa, and the Macra, I'm about most of them warm. Musa Muska, as I fuck I call. If you get more cancer, I know yes, one of the guardian, the muscle. Yes, sir. You Martin, you said, Akoma, it someone, I am what, and I'm a woman. General, as I said, who was your best, we are the and my course, and top woman, and my course in top woman, who know, who know about Banum, who knows social. Now, tell my court is some Lama, no, your Bama, who are general. In fact, and you're telling you said about that. So your Bama now, not a court to try a woman there, was meaning to stand over my bar and self attack. And we are so, we need the part. You have never been every few hours. No more, I'm left here, not in my account. Hello, ani atimuno ani awi nsi no mamentia professor anema ofilia best mommy eno na metia pa na me comment ni aba school MPP junior school nya dia ko school na se bi jimi na wa jimi no na pe 5 kilo debi wa jimi da ho na se bi wo ko school no a obi akọ school a olumum na ekire nyansa se pashe oba no wo suku na ko nyansa be na onyaye ade na se member bi se wonu mo na me wo na de ye me ya ani de sa ha me ni se ni ya bai se manu wo mu se be ma na mo wo mo aya na me nwan wo ye me ya ni se asa wo mu sa ni wo mo wo me nsa ni ye na ya na sa ye me ya no ni ti no no na menti ase na ya ni nsa se adie no no tumi se be ma no won ye be won tumi boa e so ye se akwo mi ensa be ma nso so be tibia o se de bi aba ma be ma ni ma tibi na kola no ni a se de obi be tena wo se bi ne papa de bi no kra no be ba be fa na se tiri bi no eti o ji e se na wo ni se no e ko ni se ni wo se ya e be ya se wo be se e be ma enya se ma mi ko ye se na o bele ni na ye kwa eti ni ya ma ni mpe se mo be bi o do mo a wonye be ma obetime ni wa popela eti en se ton ni ba wo dodo e so de bre ni ba be to ni ya ma na e studio ni so hello ni ya ba ma ha ejo sumira ni ba so mi na mi de glass anu a me ka se fi agro junction ta fo ya fi na bla ani di mo ya mi ni mo ko mo boy jumana be bi ama ko bia ma mi fanti akese ma no sanse ni pa ya de osai na kakra me kan se e bi na mi ya na be ka ko no ma juma mu yi o e bi be bi e se mi tua mi tu ma gbe ne fo kiti ni anu ma no ati so ma fa ne ma ha o mo de se mo wo nti o be fa kira ma wo mo ba e bi be bi so a o mo so wo fe ejuma bi a mo die no afutu wo mi no o mo be bo mo bla e be bia na mo pese de bia mo metna o make kan se mi blesa o ni aba nyame sura ma me thank you ya sura so pa hana brama kwan e ma ye din sem ni nyina esi abusia pa ni same e champo woni team ni nyina ye ready Akoma Sports ena ye de to aso wote na nakua koko Pastor Julius Naba Evangelist Samuel Mensa bapa akoswe Akoma erade ya duma ye niaba an kwasiada ebe ni na bema ya woda fom ye nyina ye kwa akogya no Akoma FM Akoma musem team ni nyina ye de ani kiremo e wo be kwai domana se ne akogya wone abusua no amana kora ne papa na se ne na bema eno nti na wotwe de mo fa nche na mo ante ne nka na chese eno ntia ye da mo ase ma mo ani tie nyame ya do mo kyena Akoma musem ye besan aba Yakrado na Akoma 87.9 FM. Eba be shake your cycle.